Talofalava o se whapoponga o talafo o le Radio Samoa. Ua lipotiara BBC le whamtalanga mai Ukraine o iei nei se marienga o tau nuu iei tala noanga ma Amerika e winga i le Peace Plan o whaelo ane mo le whaamuta i loa le tau a Malusia. Pe on whaelo atu mua mua i talafou e luasul valu ni vaenga o lo o awhia i lea fuafuanga a Amerika na tuuina ia Ukraine i le vaiasto talua ina ia ngālu lue masira iai ma tuuina nei sa la tūtari au le ia o le aso atai au. Peita i lau le fōringa o tau nui sa marienga, a wasa whaeroa fo i Trump i senators tu singa le social media, o le fuafuanga au tū na whaeroa i a Ukraine, wa mai a te wina i sao o i tū umai lua. Ta ue Trump, wa i a whaatonu le sui whaapitoa o Amerika o Steve Witkoff, e whaeroa i Maputen i Moscow, a whaeroa i le whaerau tu se le ami a Amerika o Dan Driscoll, ma sui mai Ukraine. Ma ta ue le reporter le BBC se whamtaranga ma le taitai o Farani Emmanuel Macron, e le o vaai atu rawa i se nauta ingo Lucia e whaamuta le taua, ma e tau whaapea fo i whina ngalo isi taitai o Europa e winga i le nei mata upo. Mai Venezuela, le mata upo le atunu ua whaeroa mai le so le wala awa le atunu i company wa le whaapamalo, ia sa tau fia whainga malanga le vasa nei, ia toe wha wau whainga malanga i tonu le fast food walu i tula, a le ai o le a ave se loa le avanoa, e toe o atuaini a lato whainga malanga i le atunu. Pero whaero atu i telefo o le vasa nei le whae unga ua whaia le telo company valele e a whea Venezuela i a lato malanga ua whaamuta le vasa nei na ua lapata iane le US Aviation. Whaero ane ai lai le so ma se lapata inga mai le International Air Transport Association a nga i le au unangata waalele Venezuela o le ave eseo le avanoa po le kiria e whaimalanga tuai waalele ia i le atunuu o le a atiri ai una isolate pe tuuna o lato e au nomani au unangata waalele. O le mataupura vale i le vau Amerika ma Venezuela wa afua ia swinga uma o lo lo fina watu Amerika ia whaamuta le sapalai ma le whaatawina o whala au whaasaina i lea whaai tū e me se ia ave sere taitai o iei o le atunu o Nicolas Maduro le e au fia i le mataupura nei. Whaataria la po le ale isi la asanga o le ai ai peto e wha au whai ngamalanga company valele pele ai. Ma le Unia Europa, ua whaiere whai unga le whamsinonga au pito mawalunga le Unia Europa wa ta wai, o whai poiponga a itu pātutusa, same-sex marriage, e te tawana whaalolongia i lea i tūlangi, ma ua whetu uai le whai unga a pōlani la tau te leta lia ina, lea tūlanga e pe ona iei se whai poiponga a ona tangata si tseni e tō lua, na whaatino i siamani. Ta wera CNN i le so, whai mai le whamsinonga lea o loo se pōlani i le lea mana ia ina o le whae poiponga tangata ia tō lua ina ua toeanga ia tu au mau i pōlani a wale tu la whono lea tunu e whaasa ai le whae poipo o i tu pātutusa. O si tseni o le Unia Europa e sa loto e whewa i isi stete ma amatai o la tau a inga ma tau foi o na iei le sa lotonga le whaua wai pe ato e fo iane i o la tau lava tunu e pe o na whae roe le CNN. E ese tau fi whaari o tangata i le mata upre nei runga o penga te whaelangi, pei rawa fo ina iei baenga ese le lalolangi. E na mafuana o le mata upre whaamasinonga maurunga lea Europa, o na o se taro sanga ma se whaamasinonga mai Pōlani, na whaafue ina le mata upre le whaipoiponga a li e to o lua e pe o na ta ua, na te ena le whaaliwina la pepa whaipoipo i le lesi tala Pōlani, o na o le tūla whono o lo o mautua lea tunu e whaasai whaipoiponga ai tupatu tusa. Mai Australia, wa iei leisi tamaititi se furu rima tausanga ua mōria foi, i le whasioti tangata i le whalablave lava leana lipa te atua na nafi i tarafou, na umai le ola se furu fitu tausanga, ta ua na tui e le tangata se ituro i se nofuanga, e lata ane i se aonga i Rouse Hill i Sydney. Na songa fuara vasa nei, na tupoi le whalablave, mōria i roa leisi se furu rima tausanga le whasioti tangata, ina ua o ane mauna mātua i le ofisau leo. O le pōna pō wa whaeroa na Nine News, na su e nai e leo se whale Rouse Hill, ma pō e nai leisi se furu rima tausanga lea, mōri ai loa fō i le whasioti tangata. O le whamtalanga leo fōringa, e leo ieni so tanga le mata upre nei i lea onga mawalunga Rouse Hill, lea la tāne le vāanga na tupoi le whalavelave. O le so lai tūla iei le whamsinonga leisi se furu rima tausanga lea, e leo whaeroa ina fō i le ngoa, a o leisi lea na mōria mua wa whaatūranga tue tūra i le whamsinonga, i le asarua swutolo Januari. O lo tadia pese li poti a wini iri mai leo i le nei whalavelave. Talmud muli, wala wina lei unga o le tina mai au kilani lea na wha maoniera na whasiotio lana whanau e tōlua, o le tama ma le teine ma teu i
te tino maririu i atu pau i te tonu se no fuanga o le storage au kirani ai alu ese mare tunu. O lo sira fia le to tele le mta upu le nei le tina o Haki Yung Ling na maua tino maririu o lana whanau a walata le whātau sanga talo na maririu mai le lawina lau le unga i le so i le whaamisinonga mawalunga i au kirani na tuina ne iei le whaamisino le whaasaranga solo a toa i le whalapui mai te tau na turi le leiti tifo le se fulu fitu tau sanga whāto a anga vai se palola. Whātonuina fo i le whaamisino le whai au tong fitinga i lea mai tai wa moria i lalo le tū la fono o whai ngoina i le whapretani au le Criminal Procedure Mentally Impaired Persons Act. I o tala nā le radio Samoa mo lau whafonga mai nei fo i aso manuia ngā ruenga o whenga iai soifua. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whapea manrua mo le vainga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID is fuluiva mo i lātou e sifuluan tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le fulu. Wala au telefoni 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa foma i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga moni usila. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau whi malanga inga. E awhia imata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le openga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Mo tupe wha moli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O ro wha pe le tātou wha pitoa nao le lima tala tutongi pe ai wha ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wheme ai. O lo avano fo le tātou direct transfer, ti posi mai lau tupe le tātou account, ma wha mani eina fasidi lunga o telefoni. Ma wha tino la fo ina o lau tupe, ai inga wha pitoa. Mo le tongi no pidio le vai, moli, te ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lo pa whai na wha tino uma i le tātou au tanga o le Easy Pay. Mana tua wha soponia so se vaenga ni usila yo tātou lala, o lo avanofo yo tātou fise tolu yo tara o tāhuhu mamangele. Me wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa I lo taimi, ai sidi ona wha sawa I nau tupe ua taunga tāle benisini. Mo nisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe wha mori Samoa. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. E wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai.
pefea ngalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa Pasifika Tangi mai se vatangi se momoli atu ai Ia, talo lava le po ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia mai se fo i o le sila mai moa. Sa moa le atunu pele. I tawhai fi o le lalulangi ia mai se fo i le dei atunu ua vea ma a inga lona lua o sa moa. I lana whai ngā malanga, ia malana saili ngā malo fo i. Ia, o tātou au lia mai le dei a so lulu. O ngā tutonu ngā le mu o le nei fo i vai aso. Tātou tū la lata. Ele fai unga ma le sui ui. Lua sfulma le ono le nei o Novemba, lua afe, lua sfulma lima. Ia, to e wha fo i aso. Ia na tātou wha tō wha lea. Ele masina lona sfulma le tasi o le nei tau sanga lua afe, lua sfulma lima. Le nganga whiwhio ma le nganga wha aftai i le atua. Ia, wa tātou to e lau lua whesila wha i fo i luma le atua ma luma o le nuu, a ele o tua o le nuu. Wheloa i fo i pu e manu, ai le o pu e o mala. Pi ia i pē le lofa ma le anga le leo le tua. Iei se teimi, wha au wau le wha lofa, ia ma le wha wheloa i fo i le tunu umalau tū tāpua inga mamalu. Ai o lea ua tuli ta mo e le tātou teimi. Ia pe o na sila fia fo i. O aso lulu o vai aso te tasi, ia e wha fonga hai le pora kalambe tuli e o pu e le tunu o le malu i fale. Ia se tasi fo o fonga o le tātou pora kalambe fale tua ya e mele palamo le ua mafuta mai ya awa fo i le fa le oina o le tulanga o lo fisili ya ia le babalu o le atunu au wala ese mo fai ai na fa tau se fale mo le ainga fa tupe ina le fale ya maisi lava mea ta ua e te tau ona e nofo sila fia ya ma le taulanga o lo osi pea e te le alu i le fale tupe ai alu le fale tua ia e mele, e whailoa i. Ia mapulenga o fale tupe po o financial institutions and bankings, mea uma whapena. Ia leo mafuta mai le fale tua whatalo whatu, mo le anganga whaaloalo e mele, alo le soifua manuia, ma alo fo le tauatai. Ia, whatalo whatu fo ila wafionga, le ia tau savea, ia ma lo lava le soifua manuia, ma lo fo ile au na pe ile mamalo le tunu o wale fa fonga le tunu ia fa ta lo fa fo ite mama tina o au na le tuam fa le tua me se fa fa na le nei tu la ia ma lo level so fo manuia ia ma lo fo i le nga lu le nei aso le o tatu tu la tele o nga tu tonu le nei vai aso ia ai mo se fo ile fa un le nei masina e pe o le emo le mata ia le alu o le taimi lato, ia ma le vai o le wati. Ia le la tātou o le kilisi masi ma le tausanga fau. Ai pe ia ele i lewa na tuli i le mea, a leo o tātou tau nuu mai le whai unga fau o le nei tausanga. Ia evi ele anga le lei o le atula o mawalo sui fua. Ia ma se malo si fua o le au na nei. Malo whatino ai pea le tanga le wenga taulongo longo o i le atunu. Ia, nā maile nā vai aso, ia manisi foi o lo whaafonga pe le tāpol kalambe, ma lātou whesilingia, ia, ma watu foi e le telefoni he wala au atu ai, ma fsota i atu, ia lau fionga le whaltua. ia ma nei te le fasili sa vea o lo o ma nei fo last week fo ina seto lai le fale o nei sesi ainga is also through le tato o falong longo lava le tato por kalambe io le vai o senei fo io le seto lai le fale o le si ainga and also next week o lo ia fo si ainga o lo e o le auction le fatau tu fo le tai au so o lo tele lava le au nga le ta fatala tala noanga ia fi uma o sululu o lo ia lava le malu le tunu o le lava e some are in the pipeline o la e fasili ma pia mala malama atili so pe o tale lo fasili o lo te le lava le au nga le ta poklame ia fo nei si ainga we are seeing them this week ia ma le vai aso le ala mana o e faini fa le linga o la tomota pe fa fe o isi ainga o lo mana o pe fa mala malama atili ia o fe a matai le tulanga o fa tau wina o so la tomota fo ma lo faftai ta u tele lo bo le ave no e ma fai lo to tala doi o fa nga solo ia le tala no ga foi bel fel tua ia e mele palamo sa mo nai te va vai ane lungo tatu screen o
lo ia le suafa o le fretua e mele palamo ia o lana telefoni o lua fitu ono a valu tolu fitu valu fa valu o tanga i fo ye valau peni a kangola ile tustusi lalo e umo le talnoanga ne langa lai titi le taimi ia e te le taimi mfa yuna fsoswani atua i hate oi e le terminology o le ta ua whapupu o le OCR movement o lea lea vaenga a lea lona tāua ma lea fianga wau o se tangata fo le whatauso o whale mua mua mo le teimi mua mua o lea le tūlanga o lo ia le teimi nei. Yeah, whaftai sa vea mo le fisili o le tāua i o lea o le official cash rate pe a whapalangi. So sa o le rates le set le Reserve Bank e determine o mai le te le o e stabilize ai le economy in New Zealand. So there's a lot of factors take into account. Ai mo tātou le whaafonga anga le nea fiafi. O le vaenga tāua la le OCR le le whatu atu fo ilalo le Reserve Bank nei na sa 2.5 is now sitting at 2.25. So sa le tāua le vaenga le alua ilunga le OCR. Ia olo no winga. Ia wa mata fo ina alu ilunga ia interest rate o tātou mo kesi. Ai a whape o la so savings, new investments. Also alu ilunga le OCR ia olo no winga. Ia wa mana ia fo ia your rates o savings mo deposits. Ai on the other side, alu ilalo le OCR, which at the moment o le trend le from last year is trending downwards. Ia alu ilalo, ia lono winga, ia wapa ufo ilalo interest rates. Wata tongo fie maile rates e borrow mai ia tātou, pe no mai ia tātou, tupe mai whare tupe, or lending institutions. So the OCR determines alu ilalo. Ia wata tongo fie mai fo ile le rates e mawhaiona no mai ia tātou, se le ni whatau ile tātou whale. So ele lei tamine, it's a good time to look at I le tulanga a whapea fo o le whaino le tulanga whapea isa mo kesi I le taimile nei if you're currently on floating po o la fo you're coming off fixed very shortly o lau to see expire lo fixed rate is actually a good time if atalanoa with a mortgage advisor. If you don't have one, I'm more than happy to have a look and assist and so swani ia titila po ani options le nei vai tau or take advantage o le downward trend le whai le interest rates. And also there are some very attractive cashbacks like offer the four main banks. So it's a good time to look at not just your interest rates, but also to look at poangi pingi fiki mai le bank e so soani mai le tu sa seleni. Alele ese mai I ta fasili fa tulanga ina mo le tapol kalamela so le ele me ta o te whai atu nei. Atonu e iso na ngā pe a whapea. What are some of the factors that might become a competing factors for these banks and then it becomes advantages for you, the buyer? Yeah, mana ia te le sili savea ile vai taule nei. The four main banks o le offer la taule 1.5 they call it a cashback po se vaenga tupe fo ile le fa me alofa mai. That really depends on the ayele tato lua se 40% deposit. Yeah. So you must have a 20% deposit if it's a welo fale. And also so you're looking at 1.5%. So if it's a inga afa pe o lau mo kesi lima se la wafi. Lau mo kesi. So you are looking at 1.5% off 500,000. So you're looking at probably about 7.5. Because afa tupelela afa me alofa mai le bank. Yeah, if so sonia o pe fata waisisi me afale for you moving in. Yeah, I manatua for you. Conditions the banks more to pay fa me alofa mai. So you must have your mortgage with the bank for 3 years. So easy banks it's a fata sanga. Yeah. And also to tawana alu lo tupe maua po lo tutongi. It's a tono le account le bank le ala au mai le cashback. So there's good benefits and also they can compete on the interest rates. Right. So there are some benefits in relation to there's competitive rates on the marketi and also le cashback le au mai so if so swani atato.
Malo whaftai tā ua tele wai iai teimi whapena i ona whai whaatau vanga ia patterns wo lea a whale tupe. Ia ana i leo le teimi au ngā i mo le tangata le no mai ia le tupe. O alisi tūlanga fo lele e so o ai pe a whapea wa umaneo na whaia le tarusanga pre-approve mai lau loan o alisi vanga te tau ona nofo tāpena iai. Yeah, tā ua fo ia o le fasili o na o isi teimi pe wa excited te le tātou wa maua mai le pre-approval. So o le mea tā ua lava, ia malama po le ale tātou limit le wa pre-approve mai. O lesi vaenga e tā ua tele lo na malama, have an idea po le ala repayments. Yeah, it's so ona ye se te malama anga a whapea wha o ngā uma le tātou pre-approval, le au mai, o le ale tātou repayment na tutongi, o no o le vaenga le a mata I tātou. So it's good to have an idea o le ale tātou repayment, o le situ langa te tau na malama le, o a conditions, po a fo ia inga, o le tātou approval lela au mai o na, or it can be a little bit, sometimes it's a little bit overwhelming. Ai mana ia lava le whaatala noa step by step, ia tātou malama o po a ia o na tuunga, lewa au mai le tātou pre-approval, lea foi le umi le validate le tātou pre-approval. O no isi e unos fuluaso, o isi e ivas fuluaso. Ia malama foi la, a whapea le I mauaso fale, lela expire le tātou pre-approval. Ia, o lea foi le tūlanga I mawhaia na whaia to extend dai le tātou pre-approval. So o mea umalawa whapea o ngā tele le iaia sina malama, iai se me FFC le ia mana ia lava le malama ai le ia o I le si tūlanga. So it's also good to make sure, once you have your pre-approval, ia e mana ia le awana iai nisi ai tā lafu po le nisi suinga le vale, ai le whaatawina lo fale, ona e iai le right le bank e to decline le tātou pre-approval. Right. If for some reason ave le tātou application o lai clean uma me uma. Yeah. Ai o ele te me whaatau le tātou fale, you've now shifted o sui lau financial position, so le si vaenga le tāua tele. Make sure our financial position has not changed. A whape iai sona sui ngai le vale, e tāua tele lo whaatala noa mai, because I need to know. It's tau for you to disclose le ile whare tupe ina ia malama mai tu uma, so the bank can rework. Yeah. Pe tu I lalo le tātou pre-approval, at least o lai malama uma tātou po wā tūlanga ma ia inga ese o le tātou pre-approval. Lelei. O le ala le teimi e te taua I ona o whaamalia I na atoa lava ia inga ia wa tu mai nei ale pre-approval wa mua ai au mai le tupe a le o le ua e tāpena lo su o le whale. O a whea te taua e whaamalia I na ia inga ia. Tāua tele le fsili lea. A mau mai lola tātou pre-approval, a whape o iaini a iainga e mawhaia na tātou babe na o na whaamalia ina. Well, le si tūlanga e mawhaia na whai mai le bank ia, au mai o payslipi, the most recent payslipi. Po le si me whamai au mai lo bank statement le misi, o au mai lo work contract. Kuso mea ia lai mawhaia tātou na sapalai le teimi lea. So if there are o iaini a iainga e mawhaia tātou na whaamalia ina, aile ia o le taime mawai le tātou property, I would recommend e vave o le vave lava na take care o isi conditions po ia inga ia. I o le po fo ina o isi nga yo inga fai pe a o le taime e whaatau le tātou whale. So as soon as possible, wherever possible, ia conditions ia mawhai ona satisfy. I would highly recommend it. We do it as soon as possible. Malo. Tāua le whaamalama pe o le vaenga. Ia ma whaamanatu pe I le atudu le suafa o le whaletua e mele palamo so soani I a te oe. Ia ma whautua fo I le tulanga o le nono mai o se tupe mai le whaletupe. Ia awalau mo kesi le tā telefoni le naulo I lunga le tātu screen o lua fitu, valu tol fitu, valu wha, valu o. Ono mai leo le sili le mataupu lea. O lea le mea tupu, pe a whai o lea na o na au mai o le pre-approval, ai e wa ai loa I se whale, wa tau I eilo loto, o lea le mea o lea whai, o lea le si step.
Wa mana o fa tau fale le. Yeah. Tawa telefoi le fasili le. What I usually recommend, especially for first home buyers, way ele malama tele la to le fa ngayo inga o meyo contracts ma agreements. I usually would recommend le malu le tunu afa pe yeise real estate agent e mafayona e fatu tuina. Then I would say work with that real estate agent. O le ala ba se fale te tilo yai. Work with them, yena amaile la to le contract e mafayona fayesa offer. So ole mea tāua la vai le valea, e mawhaiena whaisau offer within your pre-approval limit. Right. Yeah, I'm on a tour for you must, it's a tau lava na yainga lua. These are the two must have on your sale and purchase agreement. Po le melela aveila offer. O le tūlanga momoa, you must make it subject to finance. Right. Ona o leem e te tau le bank ona sign off le fale lea la whaatau uto. So it's our tele to protect you from, in case the bank te wa vatu le tato agreement le bank of the bank o ele tariaina matou le fale lea. But if you don't put a condition, then you will be in trouble with the bank. So it's our tele one condition, you must make it subject to finance. Right. Or lessee condition, you must make it subject to due diligence. O le vaenga lea. E whai eile e ngalua e lau loia. O e tāua tele, ai le isainina sau agreement, o sau ofa le la ave. I will always recommend, tala nomo mo i lau loia, send the draft copy of the sale and purchase i lau loia, na mai le la topo ani ni aiainga, o ni tuunga te sauna tuunga lo agreement. So first of all, you can make an offer, but must make it subject to finance for the bank. And also subject to due diligence mo lau loia. Malo, te tele lava mo le whaamamra mo ina fo i o lea vaenga. E aile mea ta o le unconditional date on the sale and purchase agreement. O le ala le mele ta o le unconditional date. Ia po se teimi fo lea le whaatua o ia e whai eile malilienga o le whaatawina o le whalelea. Yeah, tā ua fo i o le vaenga ona e tele lava le pe e numi isi taimi. A sila i le ofa i le sale and purchase agreement le la a whai e lau ofa e ave i o e alu le agent e present i le owner o le whale le te mana o e whaatau. E iei le, there's a finance date and an unconditional date o le winga o le aso lea. O le aso lea tauano o te iwa whaamalia i na o malava ni ia inga le lunga o lau agreements. So lona whaataitainga a whape o leitu o le finance, o le most common number of days is 10 working days. Right. So mai le aso le saini ai lau sale and purchase agreement, if it's 1st of November, they usually give you 10 working days. E mawhaina e tala no i lau agent. Pea whape te mana o e wha umile from 10 working days to maybe 15 working days. Yeah, ole afa pela ole asomo mo November, and the finance date and the unconditional date is 10 working days. It's a taulao no oa tu le aso se fulu lea working days mai le asomo mo November. Ua mawhaia na whaamalia ina o malava, ia tūlanga mai le bank, o ia inga o malava lau approval from the bank, ua umawhaia na whaamalia ina o malava, nisi tūlanga lea na lapatai mai ei lau loia. So o ala vai a inga lena tu ilunga o lau ofa lena ave I o le owner through your agent. O le unconditional date is the date. It's a taono a te ua whaamalia ina o malawa ia tūlanga. O le asa fo I lea. E pei e loa leo lau deposit le tu ilunga o lau agreement. Well, most of the time it's either pe 5% o le tau o le fale, pe se 10% e le tau o le fale. So o le asa fo ila le tawana make sure I otwe wa yelo seleni le the 5% or 10% or whatever amount le lunga lo sale and purchase agreement why unconditional law ia what saulona tsongi le vaenga tupele and the rest o le si ya fai malava o le tau o le fale fato fa umale on the settlement dates po le aso le la finalize ile tato deal ma lo fa tele lava e bele ia mo le taimi o wha mandoa ia wha fonga fo le tātou to do
Malama tili pe a whai te wala au i le whaletua ia e mele i le numero nao lo i lungo le tātou screen, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, la fuatu i la ia te o le whaletua, ia, wha mai a mai le tāpolo kalame, mwha sui fua i le atunu, ma toi wha manatu fo i malau telefoni. I te loa, wa tele au pa anga o tau tala doa, ma wha masani fo i ona o le nei polo kalame. Ia, ina ia fesoso di ai i le tātou atunu. Ia, whapteitele lava le atou sa vea mo le nei fo i talanoanga le nei fiafi e mana ia lava na ia vanoa ia e whaatalanoa ma whaambana malama ini si tūlanga e se ai pei lava o le tātou talanoanga ia i se tūlanga e fia malama atili ai. Call me on 027 837 8480. O loa manoa lava a whapele maua mai au in case I'm in a meeting or then just leave a message e mantua e tuulo swafa ia malau telefoni. That's very helpful. E whaapteitele ia manuia tele ia malolonga o le afiafi ia toe talanoa atili fo i leva yasu. Wale lei, whaafitai, whapela na whai, whaasoifu ia, la wafionga le whaletua, manuia tele malolonga, o le nei afiafi, tuli matai le whilo inga le vai as fau pe a teita I atu I ai le soifua ai wha soifua ia mo le taimi nei. Ia na ua tawalunga atu ai I a stasi fo I o whafonga anga o le tātou Port-Columbe le whaletua ia e mele palambo. Te maua le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha valu o. O le matua fia lavo le whaletua tali atu I so se fesiri e te fia malama mai. Awa levang keu o kupewe mana o whaatau so whale. Ia. Ia awa e malolo retire foi. Ia, ole na. Ole sini le na ua ausia ma le wha moenga ua tau nuu. Ia, ole whaatau wina o se mauta mo le ainga. Leo se e mai se tasi foi o malo. Se si foi fofonga leo le tātou Port-Columbe. Ole malu I whale. Le sunga ia matul watua. Ia ai o se li I whaatonu. E fau ia te oe. Ele mea te tauna whai I lo soifua. Ia male pui nga fo I o lo soifua nga lue. Ia pe au no tupu se whana velawa ia te oe. Peo le life insurance, trauma insurance. O mea umbo tau insure te le fia iai. O I leo le a e fia I loma e lo le au ngā o le mea tau. O le iei o le life insurance. Patalo whatu bat ma lo le soifua bia. Lo fo I le langi ma lo le ngā lue ndei aso. Malo lava se fu banguia, o fionga savea. Malo lava, pagaro fagul pe yemen mamaru le kungu fa fonga mai le ne fiafi ia fa ftai lava mo le noa. Malo. Ia, va mo sa mo ia le lava yaso, le fai unga le yaso e me se fo ile amatali o nei va yaso. O mai lo sunga male company ma le pisinisi a me se fo I pa anga to tino lo om fai no to mafuta ma fei lo I ma fa mal malama ia au nanga. Ia, manui a whaftai sa vea, ia, o whaisinga pisi o saungi la, ko kiki ko mu umere Krismasi ai, ke le whainga luenga le I uma, so, ke le whainga clients lei, ko whakukope whai policies put in place for peace of mind before we reach le holiday season, so, whaftai lava mo lewa noa, o ke le whainga kanga vili mai lau ke le whongi le svei aso as well, mga ngafi fōi, so le le makamaka mai le Pukalame lo Pukalame sa vea, me tau wale, tau puleo le life insurance, whaftai lava. Le tātala no I le matau puleo le life insurance, o le ale ese senga wa, o le ia pages fōi le e mawhai ai o na, pe fo le ua samo, le ufa samo a samo po le pe ua aisi fo I le tangata. Tanu pa tupus fa lave pe o le page now le give a little. La le se singa pe a fa le page now le give a little. I moise o la ye lo policy o le life insurance. O feo me ne ia ta ua I le fa ngolongo mai le tunu. Ngai fasiri sa vea. Mo mole disclaimer le high level information only. So le give a little page, ole mele masanginga fa advertise mai le Facebook, le give a little, be le se life insurance, ai kalo fai o kupuse maliu le ainga. Ie masangi o kanga le Facebook, fai la ko page give a little, me se swangi mai
You know, so se kangaka, so kangaka ia makauri fo is not your family. Ele masang e kangaka ia, they just asking for the money for swangi mai famole because we'll kupus farave, you know, to help to kong ini mele le funeral, be kupus maliu, and so siaka ko sa moe alu le page le give a little, it makes ya, you see kung upalangi, it makes ya fi fasala rola ko advertisement ele give a little page be kupus farave and so you know it's very hard if God kulanga because you know makauli for a lot of people if I kule Facebook ele masangi le ngakale so you know me siliau mo se kupe se swangi ele ainga but me ta wal makau pule le life insurance the life insurance pule funeral insurance on me akasi me ta wa tele because ele kong kasi mea so if we a low budget so I schedule appointment I come and see you I look at lo kongi polo pifiki I kalafus and I make sure me ka ua if I go le costly insurance low budget ele fa you know kong ka kele because me ta ua me fanga kongi otherwise I kong ka kele ia misi pay mengi misi lo kolu pay mengi ia cancel lo policy kalau fai mai mau lo kemi wo kongiga insurance wa koliru ko sanga kongi lo cancel because of misi pay mengi so me ta why is make sure you can afford it it fits in your budget and it's nice and ele kong ka kele so ngal benga wow to make sure that I sit down with you and make sure it fit in your budget but it's aua because ele kong ka kele and it comes out every week vai aso maso fa full pay mengi po lua vai aso po masinga and lo game e kupu ele faravela velo ainga then you know ele alu is give a little page on Facebook you know visilia kongaka if they can you know myself is a song the life insurance policy vili mai au kupus faravela vili mai au manku foi I do everything for you I do everything for you aloro au vili insurance company nga failure claim within Lushulfa Ikula. Mobile the funeral money is usually 15,000 or 20,000. And mobile straight away low bank account. Straight away the next day mobile kupe. The rest of the money, if I sing Kali for a few weeks until the funeral's finished, then it pays out. And so let's say singanga only give it a little page is very hard, very hard. Face life insurance. I wole whaakari ke ole over le fikusur ka sanga too late ole me tawa if I did life insurance early I makua kele oe because otherwise if I ka kele pe over fikusur ka sanga and so that's the difference they say singanga with to give a little page on me tawa life insurance madino ole no wingo give a little page wana o se me volele ai le mauti noa ele o se me mautu because people will probably give because of emotions and life insurance Fafela le tulanga o le Kiwi Saver versus life insurance pe a fai o tupu mai se whara lave ono o mai le oti I le tangata le la mana o lai fai le claim. Yes, efficiently. Kiwi Saver o le retirement savings. So le Kiwi Saver se I longa o le kausanga o le ongo sulima kausanga. E mawhainga kolo o mai le kupe fo I pe ali kaya oi. Ai ku sapa le di kaya. Isi ka ngaka le whangaluenga o le fiku sururima. Ai a o le ongo sururima kausanga. E mawhainga kolo o le Kiwi Saver. O le kura whangonga le government ngu sila for the Kiwi Saver. But a kupulo se wharawelawe a oi. Ai maliu whafosei. Then o le Kiwi Saver foi e mawhainga kolo for pay as a life insurance. E mawhainga foi kolo for pe a kupus wharawelawe. Pa wan mero Kiwi Saver e whaisinga uming whakali. A lese life insurance ai ngale Kiwi Saver. Ia e whaising whenka because I si a ingale a kole ongo ma singale whakali ar kupe. O le Kiwi Saver e le se me whengu fie mawhainga kolo. E kele forms e fill out I le bank. Au me si le life insurance e vave nga claim le life insurance pe a kupus whavelave au Kiwi Saver facing umi facing umi so
has to go through the whamasingo, through the probate, for all those steps, and yeah, it's not easy living with mea. So, on me taua, ile kiwi save manga but silianga face life insurance as well. Mana yo. Life insurance taua vave akulpe alpe akupuse se mali. Malo, aftai. Le numero na sunga matelo lungo tato screen, all wa fitu, valu toluiva, tasi fitu, tasi fa. Wala au iai, o le teimile nei, e tauela tato, whaonga ina ia alo matama whanau Samoa, o lo patino o lato wanga vaa, ma lo lato to mai, e mana malama i mata upu nei. Tata landoa i le, vaenga leo le, what is the main trauma insurance claims? Wa tata landoa so o le mele trauma insurance. La ala ta ua le mele e pe a whai. Wa le ai a nisi policies e te anga vaa iai. Saturday, man, it was o le trauma insurance, o le mai ki ngā inga, o le mai tū mau. Is pay o le life insurance, but o le manku for the life insurance, e longa e liu, o le trauma insurance, e fast fulu golu koe ngā mai ku mau. O le number one mai o le cancer, o le mai le kupu le spread le kungu, so se kungu mai se ame ai, processed food, ula, vape, e kele me mafuele me le cancer. So le cancer o le number one le number one claim lea I kungu ngai. So trauma e cover cancer. So se cancer lo kingo. Ma kauli foi kele ko inga cancer le fa penga kasi. Cancer it fai ai mangava, bowel cancer, prostate, so se cancer. Moa le mai le alai soi fua o ia ele ko kongi se melo life insurance. Se longa mliu. Au le trauma insurance, lai soi fua oe ai lai ki ngā inga oe kemi ngai. Pe uma basalo a ko le kausanga le ele mawhengi fu I whangaruenga. O le trauma ta ua pays out straight away. Vavir kukongi. So, fai valu se fulu a whelo kukongi le kausanga. Ia silinga fai le trauma insurance for valu fulu a whe. Ai mga mia oe tapolo kukongi o le se lau ongus fulu a whe kawa lo kausanga lo kukongi. Ia. Se longa I vanga ngā ma whainga fōringa oi. Because like I said before, lea o ngā whaile insurance e kaun kākele. O le trauma insurance cover fōi mai whaku. Kupu se heart attack, skare maopafi mai whaku, ia, maul kupe. Alai soi fua oi. Ia, ai makoria fōi ure ma whainga fōi whangarenga ko leo ngā singa le offer, kere o wōma o clients, le kupu me le ala kou. Ia ko ale valu masinga I ma whainga fo I ngaruenga le mai whaku, heart attack. O le third one, o le stroke. Le stroke le mai siaka ko sa moe mo le mele stroke le whai ai. Paralyzed le ma whainga ngai yoi. Mo lo stroke cover fo I. E whaasuru koe ngā mai. Ke le mai, kawaso, moku lima, paralyzed, AIDS, HIV. It's very taua because kele kangaka I laulangi e maua koe ngā mai e ailengi trauma insurance. Le se trauma insurance e mawhainga fisaswangi ai a kupu se mea le mawhainga I whangaruenga ia bawan mea e aluai o le wins. E alui vili le wins e maus ping fiki. E ngā le rose rau ka la alvai aso. Ai maa ngai fori trauma insurance a kaulia. Vanga ngā e kaulia. Because I si kangaka vili mai a o ngā le life insurance a kaulia. Ngai e fuafua pia a kele foi o ngase. Ele kaulia le insurance company ngare life insurance a kalo sia e kaulia. Ai a kaulengi o ma ingase ia. Ma ngai pe fa le trauma. Ma ngai malo. Ma ta ua tele le trauma. Ere va me ngā o drama me ala wori I trauma. Le se trauma mo le drama. Ia na malo le sunga mat lua tua vai folan telefoni le na e wha malmala matili ai matala I tua le mata upu a walo si le fia. Valu, o lua fitu valu tolu iwa. Tasi fitu, tasi wha. Ina o mai lea I le tafsiri muli lea. Le ale benefiti o le wha o ngā ina. O lau au nanga, o your services, po le nai lo le alu o le tangata la tau ia suela na palosi, ma alu fesiri ngia le fale tupe, I polis foi company. So what's the most important thing of using your services rendered to our people? Fasili de masangi fasili mai
ia o clients ia o pea maka lo ko la me vili mai si client of vili mai le sia so la fale e ma fenga trusting fa fenga I lo e trusting e ko fa pela ko o se kuruku because ngala kulesi kangaka le bank fai le insurance ai ke ia o ko kongi me ai le se cover because will fully disclose le mai ngase minganga o fa makalai as long as you kala mo I o kali ke mi fai le application e kauria claim au le benefit of using the service o au e free lo service o au le ko kongi le charging se me pe o le lo ia charge o au le ai e free lo service malisi me foi sa mo fu ia o e fai ngofi nga sili fia u pe kaukala ia o because a lu le bank e nga palang ia me kia mas henga e kala ngo ia o ai le fa makala le lei mangingo akulu me le policy ia o e malama ia o so it's hard for you to understand malisi me foi o la insurance companies e lima insurance companies e fa nga ai alu le ISP bank nga le kasia le ai alu le ANZ bank o le Chubb le fa nga le Chubb insurance alu le Westpac o Fidelity alu le BNZ bank o Partners Life nga le kasia o wa fa nga o makamanga 5 insurance companies e fa nga ia so ale kaulia o lo life insurance le insurance company le e alu o try le si company fa penga e le e ta o service because ele fa penga le kasi company fa nga but me ta o free service I can help you with everything claim everything if it's swang out if I that's my service to you I le charging us me so me nga ta e kalo fa ke le ka ko kanga kai customers clients e vili mai o le sika client nga vili mai le sia so nga fa long mai ka ku kalami sabe vili mai o mga fela ko policy a Westpac nga mga mi la ko o e fa so ka I swangi ai ngo fa makala I ke fungi ele ma fai because wa o le fai le policy nga fai o le bank so I ka ngo vili le bank ka siale kali le bank ya o le ai you're not the advisor on here ele mafenga ka usime see so I can help them you know with alwe fai me but silianga nga fai se cover under my service I can do everything me tawanga so yeah I me silia as long as they got cover because o isi ka nga ka sili me o met pe wa kensole life insurance le over le sulu lima ka usanga nga ko kongi me le Westpac apa walo kenzo ka ai sa oi fa se policy for next week ai awole fa me nga because kenzo fa for se le insurance nga ya Westpac ala ko lo fa le next week if I insurance for ale ka le insurance company because wo kele nga se ya mai maule ku pe wo nga kenzo Westpac that's the thing I have to explain to them awole kenzo fa for se fa penga Maria ia taua tai lava save ia fafte tele le sunga mat po o le uso I le tala le lei ma le whaafaingo fie le whaafonga a le tātu o tunu. Ia, alo fatele le o fionga ba whaamui o le lei a fiafi mga aluenga o lo tutoi. Ia, se tala muri mai lau sunga, ia, a wale whaafonga mai le tunu ia, na tātau mawai hei lea ma le whaalalu lei a fiafi. Ai, moli atu le whaafatai ma le whaamalo I lo tō pa ia, ma le malu Samoa I lo tō whaafonga, I lo pokalame le nea so, ma lo le whaafatai, ma lo le unsai, ma lo le tapuai, ia, whaamanui atu le atua I tū te mawhaiva, I le ne aso, tas wheloa I ma salo de ma Singapore, ali sa vea, e mangui rava le a fiafi para. Whaafatai mai aso, madui au tele, sunga a mate malan telefonu le na olu o fitu, valu toluiva tasi fitu tasi fa o to fa fonga ba ia I le faingo fie I o le mata upo le insurance trauma wa uma isi vaenga mfauna so ni ia to mo se tupe lo matua pe te o tongi fa fo se ile fa ro se lunga lo fata ia la tatu wo vai foi ia ai va island telefoni le ndale sunga ya metlu atua o lua fitu valu tolu iva tasi fitu tasi fa alo le on sa isa mo tu te mo favor le nei aso Mataya
Radio Samoa. Tasilima i tu. Amo.
lotu o langona sa usa ili oi o mawa Wanai o loi mata e o timunga O lolo to tata na mai Oe ua ua lo fai Ia to maula talo fai Ma mea uma una o e O lea tua e whaavavau Na te whaatu mawina o e mau E hui whaingata po e loa Na tawa sa valinga Whetai a i pea O te i he pea ma oi So o se mea Ma tau si upu uma Na tau whea ngai ngā A vea u e te malui O oi o te whea moe moe Ia to maula talo whai Ma mea uma una o e O lea tua e whaavavau Na te whaatu mawina o e mau Into maula talo whai Ma mea uma una o lea tua e whaavavau Na te whaatu mawina o e mau E ole nā, whawhiwhianga sui whiwhiloi i le manawa o ngā luenga, bale ngā ngai whawhiwa o le atunu pele Samoa, e le nei fo i awa uli ma le a whiawhi o le asolulu. Tātonu le tūlai 5, e le au nanga ma le tautua, toi fo i mai, a le ngā ngai whawhiwa, bale i a taua Savea le urua i ali i se Yuli, Savea L. Harrington, tūmanu vau la vea, i le nei asolulu. Whatalofa, matoi whawhiloa i mō fualofa i le pa ia mawalunga, o le whaafonga tāpua i le atunu. Ai mai se fo i o lau mai moa, ma le sila mai moa. Ia mau e vai vanga i lunga o le api o fōringa. Le Facebook page i a whapea fo i le tātou YouTube channel. O wō mai masani o uso matua whawhine, o le mamalu o Samoa i tawhai fio le lalulangi. Ia mai se fo i le nei atunu o New Zealand wa avea mo tātou a inga lona lua. Malolo tā puai, a o tō e sea fo i male atunu nei. Ia o le tele lava fo i o tūlanga le maalo fia o ngā mea o whaalawelawe o a inga. Ia ma mea tutupu i le atunu. E le ma whai lava lao na alo fia ai. Le malanga e te tau o na whaatau nu. Mau o watu wain. Le atunu pele Samoa ma le asi o tātou ainga mai se le tina pele ia ma le ainga tōteli ia whaawitai ai i le atua a le afo ua toe whaafusia mai ma le malosi ia o tātou toe
lau lua fesila whai ai I luma o le atua. Tawalunga atuai ma le au nanga aleftelenga ia whangabua, ia po o le tō whafo ia se Madu Francis Ioane, ia e pei o na masan ia ia so umo le vai aso mai le asunga fua se io o le aso whareile. Fia fo i wa ia le uso, ia wa moa fo I lona malosi ma sangi fia sole alusa o le fale me ngā renga e ma iro le alusa o le fale lo pio so le ngore o wala. Patalofa, alo ia I le whaafonga maua le atunu, le tāwha tolu o le tātou vāta ngata wā Samoa, ia ona tūlanga whalupe, pa ia mamamalu wha le atunu, pa ia fo I mamamalu wha le malo, ia ia matua le tuu ia te utou leo whainga ruenga tutofi le tua, e le ngata I whata whaitaulanga I fia I tutolu o New Zealand nei, le Pasifika e maise Samoa lava ia, o loo ngā luru e ai le au whainga ruenga tutofi le tua, maisi ia tunu o le larulangi, o loo ngautuli I le tua, a wā se manuia o Samoa, ma ana tama whanau, o lana malo, ua whaatula I mai, o ona te itai, wha le atunu, ma ona te itai wha le malo. Ia, o lo manuia le atunu, a le lau whai atu I te oe, oka o kaisa mea matautia, na outonu u le stofi na sei ma vai atu nei. Ai saulo ma le tala fia, le malo si anga le na ui ai, e le Price Control Board. Io, pa uba ia le tau o le pusa mua ma le se lau se fulu ma le lima. I le fitu se fulu ma le lima tāna. Tala fifia le nā tātou te. Tala no ai foi. I le pese lai pe pese ai lava. Ia tui la epa la tui ma le la tau vaenga ma li mongi whambai. Oka, wa taunga tā le soifuanga. Lale me lau a mata na tilo iai, I atina e le atunu, ai maise o le toi whaatula I mai o le Price Control Board. Whaatula ngai a toa, le feso swati le nā le malo. Whaatulanga mai ai, le tau o lea o loa, ma lea o loa. Ma ua ngā lulue foi. I la tau ia ua waaia le Price Control Board officers. Ina ia whaia mō lianga o I la tau ane I o lo tupu ai le whawhitau li mai le vai taimi o le hero pipi ele I aini mea whapena. Ai lau o mai loa le malo fau. Tāngu filora tangata ia. Ua whai lava le tau I le mea malia I eilo na loto. Ai le ai nisi la tau te mata I tuina ma mani toa lea tu ai ngā whainga lea lofa I lea tunu. Ioi, le tau o le whamboa o le lia. Le wa amata mai le pusa moa. Te sei wawa ai le iei. Ua mata I tuina, ma ua whautua ina tangata le atonu. A e alu watu I ma whaatalitani, mai ta tauna iei se lisi, e wa ai I ai tangata. Le tau o lea mea ma le tau o lea o loa ma lea o loa, I lea taimi ma lea taimi I whaatulanga ina. Ioi, o se fuafuanga le lei, ua whaatino e le malo. Leanga o tala pepelo umatangata. Ai mai se lau whai pisinisi ma lau whai o loa mai la tau o loa lau inatu. Le fia se fulu afe o containers o loa I le atunu. O ai le polonga I nei. Wha o popo I ai lunga ma tariffs. O ai te tongi tariffs ia ma mea tau o mea o loa import. Mantua o le export o tātou o loa au inatu I whawhau. A o meo imports. Ia lea, lea tau te wawa ai valus full container le masina o moa. Pusa moa. Ma isi mea ai tu aisa. E le maa moe. Ia o mea la le na whai atu nei. Mea pusa maa moe. Mutton flaps. Tau ngō fie. Ia, awai mai le pepa mai sa moe a watu ai. Ia o loa na. Ia, e le ai ma se taungata. A le meo te whawhitai ai, o le tūlanga ua ngāruru e ai le māloa la auli. I lona tūlai mai, ina ia wha mālo sia me nei, e longo puia lii, ma ta talo tu ai, le nganga I fo whaiva ai maise le tānoa awa I aso tonai. Ina ia whai se fuafuanga I ai,
O I la taula I o fai o loa I la fai lale ua matan fefefe wa kikeke vai. Susu I o le I vai. O leva na fai le la tau lea lofa ma le fa soli tu la fono o le tasii I lungo tau o loa. A lea ele mata I tuina. Lea la ua fa tulanga mai le Price Control Board. Price Control e pule atu le malo. I le whaatulanga ina o le tau o loa e ta tau o na pau manofo ai. Wa whautua ina fo I tangata whatau. Consumers. Ina ia o e li poti le mata upule le ofisa ma abe fo I leo leo. O lauri ia leo o la tō vai li siti lea. Di tilo li siti lea. A se vai le tau le sau I. A o le na. Wale whapipi ina tau o loa e te tau o na iai. E loa I e tangata. Awa o tua tangata. E whaile la tō whatau. E le ai ma seise whisilingia. How much is this? Why is this so high in cost? Where's your price list? Whio I le lisi o auto o loa. E te tau na malama I tangata. Dele la ua pa ui lalo le fitu lima le tau o le pusa mo. Se wawa ai I le matautia. Ua whaalongo longo la auli le pepese a tangata, o leo o tangata. Ua amana ia le sunga lauli le mali atoa whautuanga, matu ua lalo lo tui natu. A ngai e whatino se awala e mawhai ai. Ioi, whasala. Ioi, ini sala tupe mawa lulunga. Ona whewhewhe ai leo le au whai. O loa ma le au whai pisi nisi e toe ta si le mawhau le tau o loa. Tasi le na vaenga ua ta vua tele. Ua whatino le lava yaso ua tona I atu. A o iai I le atunu. Ta ua le na. O le whafunga le atunu. Whatalofa I atu tau tamam tina matutua o Samoa. Whaftai lau tau tatalo. Lau fōi o tau tāpua inga. O lo manui ai fe au mga ruenga alo matama whanau le atunu iso se whaiva o tofi ai. O le whaiva e whai I le ngāta I whale. O whaiva o le vate tea. O whaiva o le tuasivi matua maunga. Ia matua vau. Ma lo le ngā rurue. Ia whaiva foi. E whai kongo ofisa. Whale whai ngā ruenga. So se mea lungo le ala tele. O le au ave pasi, o le au ave loli, o le au ave taxi, au ave masini, au ave vaalele, o le au ave uba, wa pisi ai whale loa. Io e makau la ave vea ka avale. I le tele o le au ave uba o lau iai nei. Iau te le whatu lau se mea leanga, se mea le lei, a whai te tali tonu o se atina e mawhai o na whasosani ai. An extra income to make ends meet, so be it. Do it. Nio, whai ia whai whale lei. Ua kia lo le Uber driver po le Uber Eat. E ke lako ma le pizza o le tami lua e momoli o. Ua kolu ia whasi pizza ua misi ua aie le driver. Ke lo le lei ala o nisi o ave upanga lai whalongo longo mai. Nio, ia tālu sia, ia whai fwale nā ngā luenga. Ia mga luenga e whai o ma le wha maoni. Momo moli le lei ai tau mafa o vainu. Wa uma me oka e tangata online. Ia tau nuu ma le saunga le mu ma le ato toa. A wape o le amoi o le meo le o le supo. Ia wakulu supo e o le ainga. Ua afa le ia le supo wa mimiki e le driver. Driver, o le Uber driver. Ai whale le ko whale na ero ila ia le momoli ia mea ai tangata. Ia, whatalofa I le lo loa o le au whai ngā ruenga. O whai a onga. O leo. O sakulati. O te loa le tō te lo lisi vaenga na leo lo o iai. I le global security. Ia, iai fo I le naulai le si meo le Timex security. Telecompany. Red Batch. Ia, whapena fo I Easy Company o lo lato whatino lea ngā luenga. Pui o le saunga le mo o Aseta. Ia, man se fo I o no whanga.
ia o lo o fa mautu ia le tele o isi fo i company ma latou mea tō tino. Ona o la u fata. Ina tamam tina mātutua le e le maota ngase ma le fale o tangata mātutua a moe lo manuia o tau. Ia mahanga le leifo i le tua. Ia i la tau o lo o whaatino ina ia le ngā luenga o le vaia o mātua ma whanau i le io i le onga. Ia ai ngafa mo i la tau. O tamam tina mātutua o le atunuu. Wa pula la ngoto o le soifua. Ia ma ua nganga ifo fo i o lātou whaiva. Sa ngā lulue ai ma tautua ina o tātou ainga. Ma whaatino le tautua ai tau malele mai New Zealand ei. Ma iti atu nuu o le lalolangi. Ia, tele mea mali e sa tutupu i Samoa. Le nawa i tausa o aluatu ai. Ia le ngata i whaalavelave o ainga e pe o na iai. O whaano fotupu, whaafotutupu, whaafotu o le waa o alii. E pei o na iai i o le fionga. I le asi o le ao na e ale mali atoa. Taula papa i te tono o le fio anga o motaa. Ma le itu o le whale vai maunga, le itu malo o le whale vai maunga. Ia, ta ua le nā, mori ai le veha nganga whaafutai, vea le lei lao ma le avanoa le lei. Mai a te au nei, leu lua i ali i Savea, leu lua i ali Al Harrington le vea, ole matu o le ainga saasi, leu lua i ali i. Mori atuai. Le whaamalo, ma le whaafitai, ma le tūlanga, ma walunga. Sa o iai le whaafotutupu, a le fionga ia asi, whalana i pupu, au e lua Samuelu e nari. Ia, sanga i ane ai o le tai i lau fionga i le auna e ala mali atoa. Asi, ia, whapea foi le tausia lii, le ai ngā lii, ia, ma i lato uma o whale upolo, o le halato tausia, e mapola pui i lau fionga, i le asi, e ulua i alii, whalana i pupu, ia, ma le... Nā ruenga tā ua o le tautua i le tātou nuu i a whapea foi le tu malo. Ai ane le matua a wā le tawhai ono i a whapea foi asi ma le pātū. Ia ma le lātou lua. Ia ta mapua ma manongi a manu ma le mamalu le nofo i tu a inga i a whata. Malo foi o le whaiva, malo la pale malo foi le ono sai. Manuia lo tūlai mai. Ia whapea nā foi le tautua ma le au nanga i lo tātou nuu. Ai maise le ngā luenga le atua. Ma le vānu no fuai o le whale tonu. Pei o na iai. Ia, no tātou tino ma le isi tua fuata ma le nofo. A wā a tanga ma sa atanga. Le tui o a tanga. Whapea foi salatio ma lau lua moa na whanatau. Le mamalu i le usoli i. Ia, ma le ma ainga sa mali atoa. Ia, ai mai se fo i lau fionga le pātū. Le siapo tala lau tele e wasa mali atoa ma sa tupua. Ia, ma le maota. E tapu o tota, ma malu le itu vai o fuata. Ia, ai mai se fo i le asi. Le ao nei e le mali atoa tau le papa. E to tonu o lalo ni we. Ia, whapea fo i lea fo i nofo i tu ainga i a fuata. Ai pola pui le launga, ta mapua manongi a manu. Ia, awa le nofo le lei o le whale tolu. Malo tātou ainga i le whale vai maunga. Ainga e lua ma ainga. Ia, whapea fo le nofo a tula i le whale vai maunga. Mal mamalu i le whale tui sa mau. Ia, mo onga le lei le nā, i lau fionga asi. Whalana i popu au e lua Samuelu e nari. Ia malo tātou a inga i mota. Tā ua ia. Le anga ia tufo i o suri uma. O le tūtino o tau asi. O le tūtino o tau le pātū.
Ia, ma le mamalu o paolo, ma malo fai mai. I lea lava aso ta ua tele. I le maota i falefatu malalo di we. I to tonu o le afio anga o toa tatas o le gona le du. Ma ta whangatele. E pei o nei ai. Ia, le tātou nuu i mota. Aftai le tua. Ia, ua mai a tau fo lea futia. Ta ua i le whaafongafonga ta pua i lea tenu. A maise. Ta ua se aso whaapitoa. I le ainga sa fuatino. Ia, a maise fo i. I le malai ma le mauta. O le malai o le toto i mata utu le whanga. Ia, a wā le a fio la ua swafa. Le malu ma le babea ma le la fale na to ese. Mai se fo i le mamalu i le tapua inga sa tuala. Sa le ali i. Ma le usoli. Ia, ma upu ia te oe le ulu muenga i te tausi vatele. Le whailunga ina o le walu se fulu tausanga o le fionga ia fuatino famele a via e sera. O lo whaanga moripo mo le tina matua. Ia, sa whaatumutumu ia i le ainga o sa fuatino e le tu malo o mata utu le whanga. Moli atua ia lo whaanga. Ia, moli atu ia mo onga lelei. E na ia whaafua loa le soifua. Ma whao popo nisi tausanga tele o le soifua. E steimi toi papa ia tu fo i ai. Ia ni tala fo i maalie. O lea fo i whaatasinga. Ma se aso whaapitoa o lea le toi mawhaio na whaangaluina. Ia nganga o le whanau o whanau o whanau. O tausonga ai maise a inga o paolo mangafa ni nili manafa sisili. O le tu malo. Ai maise le fionga ia fuatino whamele e sera a via. Ia whamalo atu i pa ia. Le no François, le malo ma le mabea. Ia whapea fo i sātongia. Ia sāto filau. Ia ma le mamalo o le ainga li i sa. Tumu ai. Ia whaamaduia ai. Ia ne atoanga le malu se fulu tausanga. O le fionga ia fuatino whamele e sera a via. Ona o mai leo na tala i le ngate le tele le PCO. Ai sa o whaita tala solo lava i le tūlanga o whaamsinonga. Ma mea o lo tupu i le taulanga. Mai o te talitonu ai. O le tele o mea sa o valo ia. O tō whaafonga le o toso i le aso. Vai aso mua. Le vai aso mua o le tausanga fau e lau ai. O Januari lua afe lua sifurma leono. O le a lau ai lea, le iunga o le whaamsinonga fo le le sa ilinga. O le amioton, le toono lea na molia. Elfi ai le fionga de li pārembia. The Honorable Prime Minister of Samoa, le sunga lauli al mani atoa, le watea palota i wao Fosi Schmidt, molianga e ta o le defamation, po le whaaleanga ina, oni tamali anga, oni tangata, whapena fo i male molianga, o le conspiracy to fabricate evidence, oni whau whaunga ina ia, whaasese, ni wha maumaunga manitala e whaasanga ini molianga o ni tangata. E ana moli ai le fionga i le li pāremia, o le li i whaipule i le nāwa i teimi le sunga i awhipule a i mata, whaimata, o le ali i leo a teitai, suesue, Inspector Leo Labea a wawa whaatau malama. O le li i o loka pea le teimi nei, le sunga ia Samuelu. Ia whapea fo i lona whaletua, le tamaita i a Sevai. O le tamaita i e ngo ia Marie. Ia ma le tamaita i Olise. Ia auto sila la ia.
I le nā mata upu. Pea o na ufa i atu wai. I fōla sanga ia na whaatino nei. Wa neila, wa toso. E leo ma le lātou lo ia. Le awa noa e te tau o na whaatele se teimi atu i nātu ai. E wha mau popo ai a lātou mōli mau. Ioi. Lātou final submissions po o whinaunga muli wha le tū la whono. Ioi. Me moni le nā i le whaafonga Samoa. A lea le bea le tala no so o iai. E tala no so o lava iai tu le epa ma le vaenga lea. O le umi o na toso se mataupu. O le atangia fo i le nā. O le whaia o se whaamsinonga ma se taunu unga ma se whai unga amio tonu. O se mataupu na lo tea i tono se whaamsinonga. Just as delayed is just as denied. Na, upu sa o le upu le nā. Oila le toloa nei le mea. Oila le toloa nei. Ia, se i toi maitasi ale mea le nā, whabula mole a se mau. The conspiracy case verdict will be on the 2nd of February 2026. Yo toba vaila ye. O le fo I au notes. E la whai atu ai. Wa umi tele le nā vai tau. O se teimi umi ua whaatalitali nei ai. Ai sa au whai tau atu le fola sanga a le fionga le tamaitai loia. Yeah. O Catherine Dalziel. O lo ta ua I le fola sanga a le fionga le tamaitai loia. Casey. O le tele o mori mau ia na whaia leo. O na o ni tuua inga ai le ai se mea e wavala mātangia e wha mautu ai se wha mau ninga oni mōlianga. Yo. All those witnesses and testimonies were just hearsay without any strong proven evidence. Nena, te le I o le, ta ua te le, o le wawa I atu le whaamsinonga le nā. Mai na saua I le vaenga mbuli al fola sanga ale tamaitai lo ia whaapitoa. Mō la auli ma le to ono lea. That these charges, these people should be acquitted. Whalonga le upulena. And there is no case to answer. Upu muli le nā. Ale fola sanga, ale fionga, I le tamaitai lo ia whaapitoa mai New Zealand, mo le sunga lauli, ma le isi to lima lea, e to ono I ai la tau. E le te tau na whaawawina, ni mō lianga mai te tau o na whaasa loto uma, I la tau ia nā ngā I ai mō lianga nei. Ioi, a leo. Nā, o te oto atua, le tele o vaenga tā ua, o le mata upu le nā, ia ma le whaamsinonga le nā, o tu au. O le si vaenga tā ua tele, I le whaafongafonga fo leo lo ta ua I bau toi ta tai ia le mamalu o le atunu I le taimi o mori mau ia sa whaatino le taimi o tu au e winga le maliu o le tama leo tu au ma le tino. Na matamata I se tasi o case I lungo le televise, ma se por kalame winga I se case. Toi titi atu tusa le case leo le tama le I Amerika. Ai
Whatustusa le case o le sunga ya tu au. Le hit and run. Ai o mo le teimile nei. O lea lava. E le I maua po oi le tangata. Ai asi le sila le I ai le melea. O le talonga o le case na sauilunga o le TV a o le porkalame me America. E whaingoa e tau. It's called Finally Gets Caught and Solved. It is about a cold case, a long unsolved case. You will be found. You will be caught. If you want to fight, you have won. Wafo I alana uto til le case na le o tu la nei li moni luma o le pale mene mafaila na tala. Ele sunga lauli ma le whainga malo tu lai mai. Na o tau mana o e mai ni leo leo. Lea la o o tau tu malo nei. Wha mole mole au mai ni leo leo. Ni leo leo fau su e mai atu nui whafo poe o New Zealand po Australia ma le FBI. Nā le mea leo iai. Yes. Leo wa wha maunia mai e le sunga lauri al mali ato le fionga le li paramia ma o ia fo i o le minsta o le matanga luenga o leo leo. Don't you worry about it, Limongi. Your wish is granted. O lau tatalo ma lau mana onga le nā o lea wa ave ei le wha mua mua ma watalia ina e lauli wa uma fo i o na tala noa ma leo leo a New Zealand. In fact, o le fo o iai ma le ofisa o le FBI a le malo tele o Amerika I to tonu o le lau mua e Wellington. Yeah. So don't be surprised if pea whai nei te ua ngā rurue whatasi mai ia law enforcement nei e whatino le mea lea. Mai e le lei mo tātou uma, le lei fo mo limoni. Nem whai ai. Ona kilia ma wha mamalo na ingoa. Asi I tātou wō le onga onga. E tātou wō I le onga onga. Ma le onga to tonu se I su I tonu le mata o le niu le mata upu lea o le maliu o tu au. Awa. O le si baenga lea na maua I lau suenga a o iai Samoa. I le tūla I mai. O le komisina, the acting commissioner right now. Afa masanga, lei ataua Samuelu, afa masanga. O lea na ave le talo sanga, ale executive a leo leo, po o le pūlenga wha malu malu a leo leo. I le vasenga lea na latu su e ina, le mata upu I le maliwa tu au mai le whaila. Now the executive of the police department have asked and requested the file to be forwarded. O tu whafonga e. Wa mamana nao. Le komisina au mai le whaila. O ila I le whaila. O le wha maunia. O le whaila o lo o lima. O le awhionga. Po le sunga fo I lesi komisina. Sa ulua I whaia le suenga. Le sunga le papali I. Keti. La le bea o mumusu ai au mai le whaila. Awa manatua. O le ulua I sua ina o le mata upule nei. Le lau toi whatepa I le atunu o maleta ua o le anga I Samoa ma whaia lava au oi lava suenga. Na ave ina o maliu tu au. Na ave le mata upu o le maliu tu au o sua ina I le traffic unit. Aisea. Langa le maliu se anga ese pe maliu se pulfana pe maliu seisi mea. O le ta avale afi na la vea ai le tamalea. O le ta avale afi na la vea ma maliu ai le tamalea. Lea la ua maua wha maumaunga le ta avale. Fea la o iei wha maumaunga le ta avale le na. Alala le mea ua lai o le mumusu e au mai lo le whaila ua ave tau o na ave ese mai le whaila lea. Mai I le traffic unit o lea ua iloa
ma maua le ta'avale. Leo ua iloa o le ta'avale na le vea ai ma maoti e le tamalea. A whaila ele i maua le ta'avale ma le ave ta'avale. Then the matter becomes a homicide. Ua avea loa o se vaenga fa soli tu la fono. Ua ta tauloa o na se se mai. Ile mata ngā ruenga o ta'avale afi. Ai se loa ile mata ngā ruenga o le CID. For the crimes investigation department. Wa ave lo ile vaenga o fa soli ngā tu la fono. O le soli tu la fono. Onga. Bota tau na se ile whaila ma le su se wenga le nā. Le wailoa na la vea ile ta'avale afi. O whea wha maunga le nā ta'avale afi. A wailoa la wale maua wha maunga le ta'avale afi. Le maua ma le tangata na ave ina le ta'avale na wha tupu ele wha lawe le nei. La me wale se mai e loa. O tu langa loa ia le nā. O ngā ruenga wha tu langa ina sa ofisiringi ai i Samoa. Se mai loa mai le traffic unit to the crimes investigation department. Avelo ina. Le foi la o le mawhaia o na whafo I mai le whaila. The original file of the investigation. O musu e au mai. Ai se al meu o musu e. E iai se tangata o lo o pui puia. I to tonu o le lipoti lea. Ma le su enga lea. Ngā nei o lau a lela toi au mai ni ma le lipoti lea na whaatino e li o la vea whaatau malama au awa. O ai ngoa I to tonu o le lipoti lea. Is somebody's name mentioned in the original investigation. And somebody is also mentioned in the investigation that was carried out by Inspector Li Olavea Fataumalama. Who does that name belong to? Oi, tangata o ngia le ngolea. Le folina mai olo o fufi fa manungase tono lipoti lea. Au le fai lo lipoti alio. Who is trying to cover up something? Somebody is being protected. E il jangata lea lo pui puia. Mau fiufi fa manungase lo na ingoi to tonu le mea lea o levan la munu ia. Lea la utamatua fa fetai ai. O lea le atali le mana onga. O le li I whaipule ia limoni. I lana talo sanga. Malana au ngani mai I le fionga le li. Minsta o leo ma o le pale mia filifilia fo I o Samoa. Au mwini leo. Ia le ala utali atu le pale mia. O te popole. E saulo na tae au mamalama. Ioi. Pate la utali atu ioi. Ole le. Ele tabu atu e ate. Ele taimi e taunu umai ai. Ia na. Ele ai asa tua inga olo fatino. Ai, na ole te talo ina I mawhai, ona wha mamai la ingo umo tangata ne. What were the recommendations in those reports? O a whautuanga olo au mai tonu lipoti le nei. Ia malawasiri te le alena. Why has the file never been turned over to the executive branch of the police department? La me ole au mai o leva na talo sanga. Au mai le whaila se toilo. Ilo matoi mata iai. Ia le pūlenga fau lea o iei nei. Ta ua tele. E sa ole le ia se losa rosa se umanu whamai. E kalo whaisa vea. Yeah, we'll go back to reality for Ivaku Yoi. Is that really back to reality? As for Ima ya for you. Ole reality kuku ala vale mele ya. Ya wa vo ile mele te talo mai ile au Samoa mele au
soli tu la fono la le ka loka i Samoa. Tau fiofi i Samoa mo la tu tus fo lau fa mai o mai i ngei. O mai o tau na ya. E otu fua ya. O le otu mātou i whana ve lave o mātou wa inga. Mo atu e whaile mātou ngā ruenga su e marie. Ia meo lo tutupu i le atunu. Wala. Wala na meo le fia popoko. E whea tu lava e soli le tu la fono. Wha se launga ma soli tu la fono le tau whaaleanga ma le tala pepelo. Ia le na. Na lo wha popo atu ai maisi mōrianga pe lua. E pe tolu e fōu na e. Tola ulau nei le asfarele. O si uru ngāli i fōi le leo. O sa ai atonga tuki ma. Ma le sion to lua oi fōi. O mea mai le tonga tuki. Ota pe nina maa. Whamai talo whale a taua. Talo le tautua atanu. Whamanuia le tua. Mātou mata tāpua i antou i Hawke's Bay. Ia, whatalo whantu i Hawke's Bay i o tātou ainga. Wome Masani. Napier ma Hastings. Ia mese fōi le li e kopo. Bishop Lokeni Leutele. Lolo vai so alo ma le faltua ya Jackie ma le whanga u ko Kelly. Ia, whatalo whatu. E le tamaita i Ohana. Ia, ma siona to lua ma le la whanau. Ia mautou uma o lo o whaafonga mai ai ina. Ai maise le to o tele o i latou. Ia, o lo o ngā lulua i ngā luenga whaavai taimi. O ana nei le tātou press conference sa o manta mata ma tāpua i ai. E le saunoanga le fionga i le li i komsina le tumau po le acting police commissioner le fionga i awhamasanga le a taua Samuelu. O se ngā luenga wawa lua ai ma le vaenga o le tute po le customs a Samoa. O le taunu mai o waa mai Amerika Samoa. E matautia. Le waa le anu sau mai tuila. Tau matamata atoa ai. Na iei fōi ma le tamaitai pule o le tātou wafu. Ia ma le tute. O le mele sa whainei. O le tau. Te iso e atua o notes tusi e tāu tele mō le sila fia le atunu. Some call it shame. Le tāu ia o le ngā ruenga so tau au. O lo ngā rurue i le ofisa o leo leo. Ia whatasi ai ma le ofisa o le tiute. Ma le whao ngā ina. Le whaunga ina o tātou. O tātou masini po eata leo mo iai po le tātou masini. X-ray machines to ina ia mwhai ai. O na poe uma le tele o loa. E le mwhai e mata o le au whai ngā luenga. O na tilo iai. Mai loa ai le tele o vaenga le mana o mia i tutono le atunu upei. O la au whaasaina, o le meth, po le methamphetamine, cocaine. E o lava fo i a upenga, ma mea o maenga o la au malosi au mai whaasoli tu la fono i tono le atunu. Lea la ua matua tā ua lava, le whaao ngā ina o tātou X-ray machines nei. Tātou X-ray machines nei, lea na whaia i lola ia lea. Or the combined police press conference this morning, the acting police commissioner li Atoa Afamasanga Samuelu and the CEO or le tamaitai pule le ofisa o le tute, the customs ahead. O le ngaruenga va lua lea, ua tā ua tele. Ma leo lo tā uai. Na taunu umai ia le vaa lea na maua masuasuaina ma maua le tātou me puerta. Po le tātou X-ray machine. The vessel arriving from American Samoa. Friday morning le utuna ia tu le vaa ia sola uatea.
Tolu se fulu ono tausanga, le matua, o le tangata, mai la fio anga o vaitele, ma le fio anga o fastouta tulou, a fio anga o taua. Io, alanga o mea o lea mai sa o lava le ofisa o leo, ma ofisa o le customs ua faa maonia, confirmed. Tolu se fulu ono tausanga le tangata. Io, lea la, ua tau fia nei lalo le va ainga leo. Ina ua maua i to tonu o se pusa moa. Pusa moa. Na au mai e i to tonu ina. Le fa kilo kalama. Sini le titia to fo i le fa kilo kalama. O le aisa. Au mai i to tonu o le pusa moa. Alo si mea matau tia lava o le au mai e i. Ua fa maundia. O le tangata lea na maua nei, tōru sifulu ono tausanga le matua. O ia o le ave ta vale, ale minsta o le matanga aluenga o tiute matupe maua. Did you hear that correctly? Faa maunia. Le matua o le tangata, malana ngā aluenga. E ave ta vale ale minsta o tiute matupe. E ta fifi. Na o me tau wha mole manava. Ona o le sootanga o le ave ta vale lea a ngā i le minsta. Why? Why would a driver of a minister of the crown put himself in a position and a place that he should not be? I say, ai o tu se sila ila whalongolongo nei. Ina ua wha mauti noa mai le mele. E le mali. Ai say, male tua. O le au mai, e mau ai fo I male tupe. O le vai aso atu I ona tua. Na mau ai fo I te tonu o se tanga leisa. Seisi fo I tasi tesi ma le 4 kilo kalamba o le aisa. Au mai le tanga leisa. Ai, o le 4 tesi ma le a kalamba o le. Wawe wa o lunga. A tau le 4 kilo kalama. O lolo winga o lo e talanoa. I le silia I le a familiona. Street value pau o na whatau atu le mea lea. I lunga o awala ma mga ala ma so se mea. Fale kalapu le maketi le tupe lea. A o le tino I tupe na maua I le tangata fo I lea. Le na pu o le aveta vale lea le minsta. E tasi lea fetolu se lau 5 tolu tala. Tala Samoa. A le fo I toi wha maunia. E le au whainga ruanga le tute. Ma leo leo. O le tangata lea e sau lava I le tele o taimi e piki atu wha momoli mai I le wafu. Ai le imoua lava la. E le imoua. O sau so e watu mea. Ai sau. Ai longa. Na whao ngā ina I le tātou masini fo lea le x-ray. A le toi saunga la lea. Ai maua I loa. E le whaata. Ia, manatua lana le paui o mea ia e lua ua whao ngā. O awala ia leo ua whao ngā nei e leo a Samoa. O le tātou masini lea na pisa o ai fo I le ua tau nuu ai le I wha pipi ia. Lea la. Mo umalona wha pipi leo wao ngā. It has bring results. Lea wa, iai lona tau nuunga. Ta whewhe pe ana ua leva tau sanga o whai le mea lea ma lea masini ma au mai. Nā mana ia I te le fuafuanga le malo.
ina ua taunu o mai le lua whelua sifuru ma le tasi. Le fast momua, o mai lo masini lea. Lea la ua o mai loa, i le pae inga le nei lo sifuru ma le valu ma ua whaatu lo le masini. Tatonu mai, ka lepe nge fo e sesi le masini lea. I se kaimila ka mai ya. Yo ko baba e le whanga o a i meo kai whau songi fo i. Kai whau songi. Drug sniffing dogs or cadaver dogs. Cadaver dogs, yeah. Whao ngā e susu e meo maliu, homicide, ia whapea fo i le whepasi i o mea nei. O meo whala au whasaina. No K9. E mana tuala, ala e makua i maa i areska i whau. Nga ma i ngā alu fo i lesi o sa wha i ngā ongo susongi a i lesi meo ole aisa. Nga susongi a ko kiki a pe e le tai whau. Wa overdose le tai whau. Wa overtile le malos. I se vaila ko ki a pe le kai whau. Mata ngata o le whalau te whai bere e li pepe i le bere whaingin. Makapongi i al kai whau o overdose le mea. O tau tilo iai i le matau tia le mea. Na pauia, na o le whaata. Na tātou masini le ua watu nei. Ia, ai maise. Nai maile ia mana i tai whau ia whaapitoa. Le lātou wa onga ina ia sue ai ia. Ia tangata. Na tau nuu fo i. Ai o mai ia e fo. Ia leo ma lātou tai whau. I lea fo i le malai valele. Mea leo tai whau. Wa alu o mua tai whau muli atu lesi ta mai taina. Ia toi mai tai whau. Toi o fo i ai. Ia whapero. Le whaatolu ano ia i ole. Ai su e whaile i se mea. Ia whamaira kala lesi lo makuanga. O song kia e kai whau. Neri ka e leo lo. Ere ai i whala au whasainga o iai. Au song kia ia mai lere. Kau overdose mai lere a hui. Ele ka ele ka. Ia le na. Ia tala mali e tātou te tali e i fwoi. O te whai atu lau tala. O se mea matautia. Le tāua tele o le ngā lulue whatasi o le taimil nei. This is the first time that the police and also Samoa Customs are working together. I think, yes, of course, we live in ngā lulue whatasi. But o le whatala noanga le o le press conference le iai o le fionga. E le komisina le tu mau ia whamasanga le ataua. Whatasi ai ma le fionga le te maitai pule. O le vaenga o tupe maua matiute. O le wafu. Ua tā ua i tele. Ia. Whamaunia foi. Ia o te whatua whafonga. Ia tua olo. Whatasi ai ma i lātou. Olo i ai i le whalapapatonga le Homeland Security ia tutuila mamanua. Ma tua i o te ngia ni fo i tua olo. Le Palestine o le senate. Ia la mauta ai maise i lātou nei olo i ai le Homeland Security. Awa o le fasili le tu lai mai nei. Wale mawhai la e tutuila mamanua o na siaki. Uta o waa ia e o mai matu ua Amerika Samoa. Fau mai. Mo sala ai mo upolu nei. Ma Samoa i sifo. Awa o le mea monia. A whai e su e o. Su e o. E maua iai o ele o maise mea i tutonu o Samoa. A o le tā ua le whātuai. Su e mua i o. Po ai la tangata i e au mai e le mea. O na tuu pēr lea o mea se i sau. Awa le i. Don't intervene and confiscate them while they're on their way. But
The operation could work out something like this. Okay, listen carefully. Operation what? Leo i lolo tangata lea na wha e na mai ia le wha momoli mai Samoa. Oi mai o i tutuila. Maua omo na details e tangata le tiute ma leo ua longo iai. Awala nei whasala ve ina le sau peo o le wha momoli lea. Si tātou loa i la tangata ie la ua mai le mea mai o. A o ai tangata ie tau nuu ia i lungo le wafu leo mai e piki. A whawhonga la leo ta ua nei. O le ave ta vale lea a le minstau tiute. Wa whaiso le sau ma watu mea ai le maua. Ai longa na whaonga ina. A o lea la. O maua. Ai, o le fasili tonu la leo o toi a ngai ai se vaivainga. Oi loa e le minsta. Le mafua anga e alu so o ai lana aveta vale. E piki mai se mea. Mai o. Se ngā luenga whaatulanga ina alo ia lea. Ale aveta vale ale minsta o tiute. E te tau e ona tō e se atua ma wha maulo na teimi nā alu e piki mai se mea. Mole ofisa. Ole min stau tiute matupe mo. Pe o se mea lava ia. Patino ia te ia. Do you see the connection where I'm coming from? This operation between American Samoa, customs and police, including the police and the customs of Samoa in Apia. Monitor who's the sender. Don't intervene or confiscate or interrupt the interaction, the transaction. Wa ai tangata nana sau e whae e mai le wha mori. Awale lotea. Ai alwa ai e surveillance umar nā tangata. Ma tau muli ma i e loa ai e leo. Leo a mata le tātou ngā ruenga whai whatasi. Tiute ma leo a tutuila ma manua. Tiute ma leo a upolu. Loe o tau tangata na e whai a meile wha momoli. A leo la matou pu e atua i nei. Le tangata e sau e tali ma ave tua le wha momoli. Do you see the operation right there? Right in front of your eyes, sir. Aua nei wha le lave. E intercept. Pe intervene. Pe le wha le lave ngili mongi ma le chapipi le wha msingonga. A tui lomba ma. Don't intervene. Let them go through the process. Loa tangata mai tui le manua le sent mai e le mea. Aua le wha le lave. Wha tali atu leo. Ma le vaenga o le tiute i Samoa, wa ai lal tangata le sau e piki atu le mele. E matautia. E matautia lava. Nena, lea la ua wha mau sali mai. O le aso valu o le masina, o te sema, le masina fau. O le o le kilisi masina no winga. E wa whai kirisi masi lea fo i ri i tanu malana. E le tau finga se ia whailo po a whea sisi aso o le lua whe lua sfuluono e tu la ai i lumo le whamsinonga. Nā, ta whiwhi i le matautio nei tangata. Whatalo whatu Tofa Moores, malolo sa i fuamanuia, Simona Tavita Tauti, Talo fatu malolo sa ifomanuia e Sau J. Moores, mai Sydney, Australia. Talo falava malolo sa ifomanuia. Whapefo i ale sunga ia. Oi talo fai seo tofine. Fuatino Josefa, talo falava malolo sa ifomanuia. Io e whaftai o leo taunu mai manuia i whanua. Whaftai talo mai. Ia, ele ngatai lea. Oi na iso ia. Fatalo fatu il tama le fionga ya masoe tauli Josefa o tofo i pu papali i se fita
watching you from Hurricane, Utah. O whapaia whepulea alo le so I fuamanuia. Yeah, whapena fo'i ia to Tassie Brown. Peter Inaliko, watching you from Western Park Village in Ranui, West Auckland. Yeah, le yolo ye nai yo tātou ainga. Local friends and fans watching and tuning in. Talo from Wangutia, au pa ia atina. Yeah, whapea fo'i ia le sunga ia. William leo pepe whatalo whatu. Taula papa, ma lole soifuamria. Yeah, pea fo'i le ngā lurui le nei aso. Marietta P. Seumanu Mikaele Teofilo. Yeah, whapea fo'i vai o lita Tulafili. Yeah, ma lole soifuamria. O lepa Malaysia, watching you from Sydney. Yeah, o Ana Maria Paulo. Mai penga aisa upalolo. Ka fiu wa su e pusa isa a ingeri ai masisi wa ngofa ma wha malo se pololo e whakarikari mai ai. Ka fifi. Ia, Ana Maria Paulo Leota. Mai ku e mka I umi whanga e alu kere o ia. Ia, le nā. Alo lava Ana Maria Paulo Leota. Ia, whapea fo'i o se fatu lawando. Alo le tāpua mai. Vai o lita Tulafili. Ia, o lo manuia Samoa. Ia, lo pepe se lava. Awai, o ke whera wa I solo. Ile maketi. Oka le tele. Le tau, matau tia le tau mafa ile maketi. O atu o ile maketi o Frankie ina I tau fusi. Mafunga lei. E matau tia. O isi wa batu ato lava fo lele ia tia pula maua. O le nganga o le tangata whai whato anga le vai. Sau oe te whatau talo. Walau fia ai kalo so. Sau la ia mahalo e makia pula. Alo ko whale peo le mea Josefa fo le nga whai. E le au ai kupiko mo nga uso ma isi tangata ina ua tupu le onge. Wa fia ai tangata Israel. Fia ai atu ai malam. Ma Jerusalem. Na o ai kupito ola ai le saito. Ma tele ana tau mafa. Ona o le miti na whaamatala. Na tāpena pena ai le nuu o ai kupito I le ongi o le au o mai. La le na o whatulo le svei whatu angana. Ma nei au te pula nala alu uma wau au mai. A mai atoa I o talo o umana whawhai ma sala lunga o lea fo I o le lau. Ai whau mi lava I le whao le te pula. Whatu, lalma wawi whapea. Se fulu le lei talo o lo pipi I ai le te pula. Lua se fulu tala, lona winga lua tala I le talo. Ala lua toi malona te pula. Whamai le tala le toi nei tala. Ia ave foi se ilo ingi ka ngaka mama mama fau iai. Ile me te tauna whai. Ai le kalo e ave kia pula e ave ko. Vai. Au ka ngaka I e ako e whakaukaro. E iei o la tu whanu. E o manga ai kalo. Koe ai mara kia pula. Ai le ave le kia pula e ko whalele. Ia le na. O ta ele to le pai. Ia, maloli le soifua mria. Aftai le mafuta mai. O vai o tila. O ile silea. O whaalelei tātupu. Alo le soifua mria. Aftai le mafuta mai le. Ia, ele ngata lea. Triple M Whaamosili. Whaaftai le tua wa e toe taunu mai, whaawau le tautua I le atenu, talo whai. Ia, ele ai asisi ele talanoa le namea. O le savali I le ala, o lunga o le waalele, o te tonu, po whea lava, o se whale ainga, o le maketi, le awa Samoa, le swalofi o tu mua mapule, ma le lofisa, o whale o polo. Tole, ele meo le tele o le tangata.
A o le anga le lei fo i o tangata. Mātou wheiloa i ma se tasi o tamali i longa o Samoa. E le ngata i le lei o lona ta mau ainga. Ai o se tamali i waloa lana tautua. O lona sao i le ta mau ainga o le atunu. A whaafonga mai. Ia wheta loloa i ai le vā. O Samoa, tuile manua, whapena, au ki lani nei, au se talia, ma Amerika. O le fionga i le li i whaipi sinisi le ta mamatua. Le fionga i a leali i Rudy Ott. A whai o e whaafonga mai ta mā. Vātu o taulangi. Ma pa ia o lau e fionga. Whaatalofa ma whaafta iatu. I lau e fionga. Anga le lei. Ia ai mai se foi. O le nau mai. I le fia whaatalofa ma fia whailoa i mai. I lau nei te ngata whaatauwa. Mo le whaafonga le tunu. Tasine nei whai pisi nisi o mai i le aso. Whai tau miliona ma miliona ma miliona o lona ta mau ainga. Na fe so ni ai. I le ati na e o Samoa a mata mai lava i le tele o tausanga o whai alona whale pasi. Pasi e luki. I mai nā i whātou ia. I nā i le matangao. I le o ne. Alu le tau mawhainga le nei tamali i tupunga mai fōi. Iona sulu ngā titi ni ali i mani ta i ngā lulu e tele. E whaalau tele ma whaolaola ma lau siusi le pisinisi e sia lātou tamana tautua ai le ainga. Ma whaafai ngā luenga ai le tele o ta ngata o le atunu. O ana pasi ma ana lori. Se ia o mai i ana masini. Ma ta tala atuai ma whaalau tele lana pisinisi i le whaatino ina o kon kalate whai au wala a Samoa. Ma le 4 miliona ma miliona o tupe. Tutongi i la fonga. Whai ana taulanga. Whaafai ngā ruenga tangata. Ai lata mai neia. Na e sila fia le leia le atunu. Se tasi o na alo. Malona to alua. Lea na to e whaafo i maia. Ma to e whaatau mai. Le operation ale pia le atunu. Le vai lima. Mai i le atunu o fiti. O tau silsila ia. Wa leva na tātou ai pia ma tātou winu pia. Ma ka ai pia solo, sue pia solo. Ma pepese i le vi i o le vai lima Samoa. Le vai na tu lima. Lea na ngā osi mai ai le pia Samoa. Ele iloa. Ile se kako mea. Leanga le mea whaati ngā loto ma le whaati ngā ulu. O tupe uma e polo e fiti e maua i le pia le vai lima. Lena la ino tō whaafonga whaila u solo te e lisi vai teimi. Ina ua o au ina. Ma au i loa ma mauti noa i au susuenga. E pe pese Samoa ma whaatau le vai lima ma inu le vai lima. Aia. E leo na ia Samoa le brand o le vai lima. E ona e fiti ma le United States Foster. Fiji Foster. Pule ai fiti. Plo fiti ume alu fiti. Lea nau tau silsila iai. Faita wafe ma afe. Tangata whai ngā luenga o Samoa. E ngā lulua i le vai lima i vai tele. Aina tūla i lo lava whawhita ulu na tūla i mai. E tu sai ma whamsinongo le anga i le mea lea. Mana o lo fiti. O le artapunia a tole operation i vai tele. Lay off uma le fia afe na ngā lulue ai o Samoa. Lei ni ngā luenga. Dale mea atu le epa ma
Malay chapipi sa tau na whaile teimile na. Sa ta tau o na whaalave lave, intervene le malo le chapipi matule epa oia sa palbia. Na me whai. A apa le malo iai. E wha tau mai ma to e wha fo i mai. Le vai lima le tunu. Ia. Au mai. Ai le ai. Le se mena whai iai. To wale pisinisi ma company a fiti e o ma ave closed down the operation in Samoa. It was one of the saddest time in Samoa. E o lava fo le Yasaki. Tu o tua Yasaki o ma ave uma me uma. Nei se wha lave lave o le malo iai. What are some of the incentives that the governments could have provided for these huge operations that gave us employment? A whai wala I titi le tupepe na o le lua tala pe tala walu sfulu. I le I tūlana tu tongi ai. E le Yasaki le fia se fulu afe o le au whainga luenga Samoa. Lea le mea na le whai ai se provision of some incentives by the government to reach out. Tu tongi la e le Yasaki. Le tala walu su sene pe lua tala fo I le I tūla. Ala le me whai le malo Samoa tui. Tu le epa vai tele a wale mwhainto whaia. La le no to le tongi e fso soni la. I le tā la, luas fulsene wha ato, I le tolu tā la. I le I tū la e ngā lua e li tangata whainga luenga. That's part of incentives to help out such an operation like this, like Yasaki, like the brand of Samoa, the Vai Lima breweries. Tō wawa e ila li whātai te inga. Lena whai nei e New Zealand. Lena whai nei e New Zealand. Toi titi lava. Biliona le aita lafu ale e New Zealand. Nal mena whai. Le liu atu le council. Local council. Le liu atu male malo. Central government and the government of New Zealand. Ave share se fast full valu e fa tau e tangata ina ia so ni mai tangata. Ile model lea sa fa tino e tau le 3 Ps. 3 Ps e tolu P. Public-private partnerships. Lea tu nu tangata lautele. Pisinissima company. Fa pe na le malo. E ngā lulue whatasi. Whatau matotongi ai tālafu. Ale e New Zealand. Ai toi whafo I mai I lima o tangata ma lima o le malo. Mea tonu ana le mwhai e ta tau o na whai e le tātou malo. Leo a tangata mai. Atau tau le lei e le saunoanga le fionga. Ile li paremia. O le mea fo I le nā e te tau o na tātou whai e tangata Samoa, male malo Samoa. The 3P model, the private, the public partnerships, tau na whai e mo stato vale, le pēno whai atu. Toi titi lima sa lau wafe, tangata whāse lau, fitful valu wafe, tangata Samoa I to tono o New Zealand, I le tau sanga le nei lua afe lua sifulma le lima le whaitau ngā whai. Nā o tangata Samoa lava I New Zealand. A whewisa lau fitus fulma le valu, nā o le fitus fulma le tasi, whāse fulma le valu wafe tangata Samoa sa iai le nā vaitau. 50 years later, 50 years later, mawai atu le limas fulu tausanga, a lele toi titi lava afa miliona tangata Samoa I New Zealand. Iona whaitaunga whai. A whaila e ngā lulu e whapea Samoa le 3P model lea. Public-private partnerships. Ai whatau se valile. Ai cap mai e le malo, tai lima afe le shea. Pe tai lima se lau fo I le shea. A lima afe le shea.
Whaatele le lima se lau wafele na. It is $1,500 million. Tasi le tiliona lima se lau wafe miliona tana. Alenga New Zealand. Kako kere apa ya Australia ba isi atunu o le lolangi Hawaii wa malo tele o Amerika. O tau wa aile. Ye lele fai e tadi ye fe mai ya. Anyway, we're talking about a huge number. And the government of Samoa to work on the legal framework will also cap the number of shares that somebody could buy. Avele nei lau e momoli atuelo whaanga momonga lelei I lau fionga leli Rudy Ott, one of Samoa's founding pioneers of business. With your family, your children, your wife, your grandchildren, and great-grandchildren, and your service to Samoa, leli may I take this opportunity on behalf of Samoa. Momoli atuai le whamalo ma le nganga whaftai I lau fionga. I lau sao I matau. Ta ua tele mo le atu nuu atua. And I want to let it be known the service that you have rendered to our beloved Samoa. The many years of different leaders and as a whai, matongi le maa mabelo le aso. Sa whauwau, whaupō, sa fili le afa. Ma lo whai le whaiva, o le tatalo le alo nei tangata. Ia umi le soifua. E le whangaloi na fo I le tautua sa iai le fionga ia tupua. Fred Wetzel. Iana whatuina mai fo ia le company le nā e whaipiliki ma whai eile si mā I nā I vaitele. Ia nei tamali I lawi loa. Pioneers of business in Samoa and many, many others. But aupe o suafane e tū mai pēr. Ma whaalongo pēr I ai te lingo tangata. Ai lātou te le man malama le lei I ai. I le sao I matau o nei tamari. Tau fo I o le whinga malanga sa mawhi loa I maopo ma fusfusi ai. Mas fusi le whau o malo I le lofa. Mo le tei mua whatu a mawhi loa I ai. Ma le pule sili. The head and the manager of the Fiji Airways operational manager of Australasia and the Pacific. None other than this wonderful man, Zetasio Tamali I longa le atunu. Le fionga ia tui whasina John Nichols. O le pule sili lea. O ngā ruenga uma ma le company va lele le Fiji Airways. I au se talia atoa, so se vaenga Australia. Ma le Pasifika atoa e ao fiai ma Samoa. Taftai lau fionga tui whasina. Tasi le nei tamari I longa. Ina ua maopo I le lofa. Mo le taimi mua. Mau te whaftai e wā le mafuanga o le mawhilo inga male. A fionga ia leli e Rudy Ott. Ona alona masau salonga na whai elo na whine peia o le I atau o sa vea le tangata le sa vali mai I le male valele. Can you go and ask him and confirm if he is le atau? Then tell him that I want to see him. Asa ue losio na whina le au le lei o le tamaitain. Au lofe mai whamule mole malia lo whina ngalo. Ai whasa mo mai. Po oe leo le atau o sa whio lai tilo mo lo tama. Whatu whio lo tama.
Mai la sa whai mai le wheelchair. Awa oile swafo lau tama. Mai o Rudy Ott. O whatu oio le whionga ia le li e. Te ilo ma le tamaitai. Ta pea au te le mana tua le swafa. Matai o lo na tama. Na au sa vali lo iai. Ma mawhata alofa ma fusi atu ma opo le tama matua. Ma whai mai lo malana tala i te au. It's been a while le atawa. Back in 1986, le tele o tau sanga o mawai e awhi usalau walu sifuru ma leono, walu fitu, walu walu ina o tau nuu i Samoa. Ma wha vai ina. Le leiti o mua o le wha mo. Radio Polynesia, whanau mai ai le talofa wha mo maisi mau leiti o. K-Light. 5 leiti o na whanau mai i le station e tasi na ngā lue ai maati na e le atau o savea. Pawale ngoa, wafiu le mātou tina. Wa lewa na umatai i le swafa savea na whaalualo me ile ainga o lo tina. Ilona ainga i sale sa tele. I whale a lili. Mai atu. Alo sala masina wa sa tele me le fionga le alo li i le paito me le ifi me le usoli. Au te li tau avea. Au ole teimi au te whakuori ei loa. Ia, whakuori loa. E le tau avea se ngoa matai. Na o Al Harrington la vea. Ia. O le tau amata mata le nao le ngā ruenga le Radio Polynesia. Ta ma ngā lulu e ai ma se tasi toa manu o le atunu ua whailangi le whaulangu. Me tau pisi nisi mātinai. Le fionga ia mapusua Rudolph Kyle. Ia nena. Au nanga ma le tautua nā te imbawa seise sila e watasi le uo ma maia a mapusua. Ai, whabai le a fionga le li e Rudy Ott. I've followed you. Your career and also whawhetai. I laupola kalame tā ua tele. O le ngā ngai fo whaiwai ma malama iai le tunu. Ma le tāno awa. Ma nino issues e au mai. E matua malie ai lo loto. Ma o whawhetai. O te malama ai le tula whono ma malama isi mea. Whawhetai. Ia. Le apola e whaile le ton. E si tai au ma si malama. E toi whailoa i ei ma le nei toa le atano. Ia. Toro o lato loto e alo lofa ma fasosani a Samoa. Wau tau se sila lai a Samoa. Le au whai pisi nisi nei o tangata na o mai o lato ulua i tangata mai atunu o mamau. No mai la ia lea ngā lulue i le infrastructure Samoa. E tau wha le lei Samoa i a lato pisi nisi ma wha ngā lulue tangata Samoa. Ai o mai tangata Samoa fusu ma tau i le fia o le pawa. Fia pale mia, fia sui pale mia, fia minister. Fia fai pule i tono le mautafono le pale mene. Ai a tama se sao ia. To ina ia. E o mai e tau i lalo le tafo e ma le whaavae o Samoa o walo na ta mau a inga. Ai o mai kiska kauru fia pule. Pengi mea lako a inga. Peni tofi o lato i tumaloma o lato a inga. Au tau sila iai. I le matua o soifua o neito ina. Yo wha matai ma pale i swafa ma mamalu o lato a inga mai tumalo ngafa mau lunga. Ai le sui ai a o le matua i tele o tupe ma le tamau a inga. Ai le sui ai nea nganga. Fia tautua fia awauna. Yo. Bea na watu o ili wha malo. Ma le wha aftai la ua fionga. Le li e Rudy Ott. A pea lo au a inga. Ia, ai mai se o walo fasino ia to e ma le tinao le a inga.
Ia ola la usiusi le pisinisi ma le atina e whawhetai alofa ia Samoa. Whawhetai alofa ma le pulu nau ina ia ngā lulue pea mo le atina e ma le tamau a inga o Samoa. If no one has ever said that in the past, may I take this time to convey those feelings of thankfulness and gratitude for your service rendered to the people and the government of Samoa. Yeah. Ta ua ia le ngā mōle ngā ngwhaftai. Ia le na, mawhetau I fwoi malisi toa manu. O upu a ia tas. Ele e tau vivi ia whapea o tau whavivi I le ngā luenga. Le ai. E o mai ata masasao. Ma lātou talanoa ma whasoa mai. Ina ua maa wheiloa I ma le fionga a tui whasina. John Nichols o le li ipu le sili fau le nā. Pwede Samoa. Saua le pūlenga le polinsia lātou ia. Se yo o mo le Samoa Airways lele mai ma na o tu e fiti sau se o mātou whao ngā ina lo mafau fau ma lau tō whā ma lau whao tanga. E whatu langa ai le Airways a Fiji. Dale me la voia. O tō sisile pe o sifuru e mon tupo sifuru lipo. Ia wā lele o fiki. Ai pule le Samoa. Control atu e le fionga le matai Samoa. Whafte tele lo wanga le leila o fionga e le whasina. Tui whasina John Nichols. Haftai ua ta whelai. Ia ma so tai fo I le ason nafi. I lo malaya I fiti. In Andy Airport. How wonderful that is. To actually see some of my heroes in business. O ni tangat. They keep a low, humble profile. But they are very rich people in their minds, in their hearts. Na meling umin no foi Samoa. Motele, tai miliona o la tutongi ma o la tutupe. Ele mawhai no ese ma Samoa. E alo lofa ia Samoa. Nanga sa tongi le la tau maa. Velo le rātou aso I Samoa. Ia, lewa iai le me wheilo iai ma so tai ma laua fionga tui whasina whaftai lo wanga le lei. Ma laua lo whasoa. Ia te au nei. Ao iai fiti mona I aso I lua o tuana I atu. O lea whau waupea le nā wha moe. A wao lea ua mai o na whailo fo I le whangatia I le fionga le li palemia. Le lewa atu nei le lua vai aso o tuna I atu au le toe tali watu ia le palemia I Samoa. Sa fio mai ai le fionga le whasina, tui whasina John Nichols. Whapena fo I mapai late si nia umo tama whanau o Samoa lo ngā lua I le Singapore Airlines, Dubai, Emirates, ai maise le fionga ia tui whasina John Nichols le Pule City o le Fiji Airways. Nisi o ngā lulua I nei e lama puni. Pol ftelenga ia whalawe Captain Eti Laulala Lance. Ma le tō tele o nisi o pailate makapeteni o ave waa. Ave waa lele a Samoa. Lea na poto ai moli futi afuatasi I le maota Samoa. Wa mai e a mai le lato tō whā. I le fionga le li palemia. E fia feso andi, e toe tā pena, nisi wa lele fau, ma au wala e whaatino ai, le fua wa lele o Samoa. Whaftai lo fionga tui whasina o te mala au atu I se teimi, ia mata feso ta I fo, I maria o whaiwa. E lau tū lai mai, I lea tofinga mawa lunga, tūto tasi, o se pule sili awao. Operation Manager for the whole of Australasia and the Pacific region for Fiji Airways, including New Zealand, Samoa, and Australia, and the Pacific. Well done.
I was thrilled with these wonderful Samoan gentlemen. Matua ia o whawhitai. Ia mai o tamari inei. E le mai maua se lātou teimi e mai moa ai. I ne pōra kalame lātou te le māna lama ai. Ia ma whapena fo i ona lātou le fia iai. Ai, o le feedback lātou idai. E o mai lo lawe le whale malolo. O mai lo ki loa malanganga I fōwhaiwa. Pe ki lo ma le tano awe malolo I last tonight. And they said, your program brings us laughter, understanding, smile. Yo, a whai e au ngā lea polo kalame o mawe, a mai ai mamoa le ata ma le fia, ma le mala malamba. I nisi o mata upo. E ona vi ia leo le atua. Ma o le vi inga fo I le nā. O le tātou tapa au siri I le langi. O le ua toi, le ua whatonu a le ono. A le ua vai atu. O le la kāle whikua le li fie se kako. Se kako loto. Ka whiwhi inga e le mālo hoi le loto lava yaso e sola Te le lava vaenga tā ua u te fia whaso ia I le so. Ia e ono le tātou teimi. Lova mai le tua, mai lua tusa so tātou manuia. E le tala leo te watu ia te oe wana lo tea I le palemene a New Zealand I le asone nafi. O au mai nei I le whanonga, o le coalition government le iai nei o le tawhatolu, o le whainga malo so whatasi a New Zealand leo lo iai nei. E Christopher Luxon, o le palemia, male pati whai o le national. David Seymour, whapena fo'i o male ACT Party, ia e whapena fo'i male awhionga ia wawasa maneia. Winston Peters o le New Zealand First. O le lātou whina ngalo le ua ia I nei o le malo so whatas. Ua umauna lātou talia ina le li poti sa komisi. E su ina matusia e se tasi o vaenga tuma oti. O company te tele a le malo. Ma ua mai e le whautuanga. Masalo o le tausanga fau. O le a tāpunia ma le to iai loa. Ni pūlenga whaa I tū malo. Whafonga le vele na. Coalition government has proposed through the commissioned report to scrap all local regional councils, boards, and councillors and give all the powers to the local mayors to make decisions. Vai. O le atapunia malawa. Pūlenga whai tū malo. A le whatoa o manei e tū lava le whainga palota. Local boards. Lea le lumanai o le au o iai. Ai le lipoti lea na komisi e se vaenga. Na tui natu le malo e o e vava ai whai le lātou survey. Ma tusi mai I le lipoti. Ona toi fo I mai lea I le malo so vatas. Whamai. The local election had just been completed throughout the country. Now, the government believes, after a commissioned report, the local council, local and regional council, is a waste of taxpayers' money and a waste of time and resources. The lack of performance and responsibility to fulfill. Whamai, le telo ni tau sanga sa whai pūlenga whai tū malo ia. Nā le telo tupe tangata tongi la whonga e aluai. Ma I mau le taimi. Le aise aonga, e le o whaia a lātou tiute e te tau o na whātau nuu mo le manuia.
o communities and local regional councils. Tu auto, ma le nganga whaafitai, le nei aso e maisewe le toi taliu mai i whanua, ma tātou mauai fo i le whaidua inga. Ma le nganga whaafitai i le tua i awanoa, SS e tātou te maua, ma whaasoa i whaafitai te talo. A malo fo i lautou tāpu inga. Ai, o le whaasinsinanga tā ua lava le nea. Ua taunu mai. Whaasinsinanga tā ua le nei, mo suri moni o le tina o tau mai nu mau po o mau. O le awhio anga o tanu ngā manono ma vai lima. E ta ia le mamalu o Samoa i au pa ia le popo mau mamalu sa uo. A wai whangata o pa ia le avea mau mamalu le to asea. Ai whaasino tonu le nei whaamatalanga. I suri moni uma o e na soifua mai matupuna e le tina ia tau mai nu mau po o mau ua sila fia ai. O le awhio anga o tanu ngā manono ma vai lima. O lo o papa ao ia malala i so se tū o le kelope whapea. E pei ona i ngā whono ina, i whono e lua ua mawai. O le a whaia le isi a tātou talanoanga. I le aso tonai, aso ono o te sema o le tausanga nei lava, lua afe lua sfulu lima. I le itu la e lua i le auli. I le itu la i le tuatusi. Tasi pa lua tasi fa Great South Road o Tahuhu au Kilani i New Zealand. Tu e whafonga? Wa umale tātou i unga whono. Ma o lea la toi whaia le tātou whono i la sono te semba lo inga le vansu lea. Lua fe lua sifurma lima le tu la lua i le auli, i le tuatusi, ua ta ua o le numero tasi ba, lua tasi fa, Great South Road o Tahuhu, Auckland, i New Zealand nei. O mata upu tau ave, o le talandoina, ma le sa ilia leo se tasi, e tausia lo tātou, i tūtino i le swafa, a toa, mafua, i upolu. A toa ma mafua i upolu i tanu ngā manono. Mo le silafia, e le ipale lava le tātou tino le saufa inga, a le nofo a swafa. Po o le taupulenga o me fai a le a inga poto. Ma, o le ale avelo le awai mai, e tau fia ai pe suia ai, se whai unga o le atasi pe mafuli i ai fina ngalo le tātou a inga, po o le au uso whana uma. Ya, mai sau tā unga o le auli, mo se whaamtalanga, whaamole whaafso tai mai, ia le tātou telefoni le nei, o le telefoni o le o lua, o wha, tolu, wha tasivalu. Te whaafonga le numero na pia whai te nofo i New Zealand nei, o lua, o wha, tolu, wha tasivalu. Ai a whai, o le numero Samoa, o le o ono valu lima, o lua, o wha, tolu, wha tasivalu. Ia nā lau tango a whapi i ai ia le o valu lima. I Samoa. Whaftai lo sainia le nei whasisilanga. E le sunga ia mafa vātau. Fuatino aloi afi lilo maiawa. O tuveve tua sa seve. Tupuola alatina. Simi chi cam. Coroseta manase. Toi whafonga. Wa sainia le nei whasisilanga. E mafa vatau o ia o le suli o mau fuatanga. Fuatino aloi afi lilo maiawa, o sulina, o palai ali i farani. O tuveve tua sa seve, o le suli le na o mere sa seve. O tupuola alatina,
o suli le nā o lotoa a kui. O simi shi camp o suli nā o simi shi camp. O le sunga ia Coruscant Manase, o le suli le nā o tulou Manase. Ia, wai se a inga tō tele. Au ne ingalo ia to, a whai te tino iai, matau iai, ne ingalo le telefoni le nā, o le o lua o wha tolu tolu, wha tasi valu. Fia vili sa moa, pe vili sa moa, wha pipi iai, le o ono valu lima. Ia, whaftai, le mesili, ia, moa le avanoa, e toi wha leo i nā tuai, ia lea fo'i maenga i lea sotau. Mea tā ua lea o te fia a watu ai taualunga ia le tātou whaso i le so. A wā lena o tilo atu nei i le press conference o Lauli. The Prime Minister of Samoa, Lauli, has challenged JAWS, which is the Journalist Association of Western Samoa, and media, every media, about reporting allegations, assumptions, and stories from the social media and not the truth. But my doors are open to you at any time. Lawa umanalu I tau ele fionga. Ile li ipale mia, lau tustala mlau fasala. O mai e tala noa mai I atea ulau ta uatuala ele ole mesa. Aile o le tō wōtu si se, malipoti si se tala, mimilo tala. A o le matala lo whai tō te o mai iai. Ma o le mele nei I tāua, sa o nofo matusi. Pea whai e toi whatulanga, le vāenga o se Media Council, e tanga I masilisila le rei iai. Ia nusi pepa, ma le autustala, ale atunu uatoa. Now these are my thoughts. O lava ia langona, e te tau ona whaavai I ai se ethics and principles I le lumanai a o fuafua e whaatulai se Media Council mo le whasosoani atu I le tātou JAWS. Now, with the Prime Minister Lauli Alamani Atoa, I'm saying this to you. Everybody is listening. The Samoan Observer and all media personnel of any media outlet in Samoa, we all have a duty of care and due diligence, respect, and to ensure the health and safety of our Prime Minister Lauli is not compromised. His family too, and members, including his employees. The media should and be concerned with any reporting which might directly or indirectly change the truth of the events and what was been said for the public perception. To know the truth, but not your own narrative and your own story. Melana lele no fa yatu ma lapata yatu le totele o tato o tu stala mlau fasala wele fa tonu lau to fa le fa yatu. O le tau o tele o le saunoanga ma le lui tau le wa mai le fionga le ali ipanemia. Fasili, ask and then it will shall be given. Avasili mai o taliatu le mesa. Mai so se tala fo e tusia o I tātou o lau tu stala ma lau fasala lau. E lo tātou tiute ma le matafa ioi o le puipuia o le saunga le mu. O le fionga le li palemia, ma lona ainga, whaatasi ai ma e ua ia filifilia. E whai maana tangata whai ngā ruenga. His family and his employees. His safety must not be compromised. E wha mua le tāua. Langa le mele uta whatoi nei. O le se senga o le tu stala Samoa. Ma tu stala palangi mai sia tunu. Tātou, e le tātou tū maleanga.
Tātou te le soli vale ina peso sofa. Le no whanga e fio ai o tātou te tai. Langa le tātou tūm le anga i whanua le nā, le tātou wanga nuu le nā. A o meo tu stala isi e tunu, a meo pua. E sua tua I sua I o le whale o le pare mia. Langa fo ele ini la tū manianga. A o Samoa, o lona whawai le nā. O le apu whatawhata. E te le alu whapena e su e mai. Se mea sa o lo, le watu e se sofa atu. Le tā ua tele. O le si manga o lo iai le pare mia ma lona ainga. A lona whale tua ma lana au whai ngā ruenga. Lea nā e leo na whai atu. Ina ia tātou tūtū ai I le tātou ngā ruenga. Ai mai se o le tūlanga. O le whaatino ina o le tātou ngā ruenga. Ma le ami o tonu ma le wha maoni. Anga lei mai le tua. Vai lua tūsa sau tātou manuia. A iei fo se tala ua pā o papa I lau whaafonga ma lau tāpua inga le so. Ma lu ave I whale. Poto le tautai. Ia. Ai ele taimi e sasi ai. Pa foi mai, upo le atau o sevea. Ia anga leile atua. Mai maunga te tele se io I mangauiti. Ia, whapena foi le tūlanga o malolonga o le whiawhinei, ma le manawa o ngā ruenga. Ia, pui ma leo leo le tātou tapau siri lunga le langi. Ia, awa foi. Ia, ia le tau nu umal manuia. Se isu ese pese le atau se vea tātou te tau maa vai ai I le nei foi. Nei asu leila tātou ue e tāle pese le tāle pese le whamanuia toi lunga le ala tele I le nei au uli o le asolulu. Tātou whiloa I le whaatawhiti o titoi o tiuta mawhaiva I le asoa tai au. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me whale talima lota I mua. O se whapitoa winga eselene mo le alfa alongolonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo aso e lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai e te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E iai inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane I le upena te whailangi, seabreezeresortsamoa.com. Olango
let me see ya, oh yeah, oh yeah, yeah. So I love what to tell, baby, find my, well, let me find a Charlie, le oh ona, let me do it to you.